msubunoko kahle mingisiro mkanalo na FM nhlekana Afrika Dzonga nhlekana mingisiro mkanalo na FM na kuhlekanisa kwalo ngisela station shurkongo kuningisalo la Gauteng Mpumalanga anofu Limpopo wekuma ku audio streaming mkanalo na fm.co.za nikhalanga pet mathebula ngwana rsimato wa jima xithango maxingetano wa jaja na makona wa ndandadzi akwamkela mingisiro meka na ku Africa wa vulavula ifama singo fika ka awara ya mbiri nhlekani lo wa xikwembu imana ku byela ku timhaka titele mingisiro mkanalo na FM timhaka titele swinene ba African National Congress va teke xiboho xa leswaku va vitana va khanselara va voho lava hlanganaka na president va vulavula hi timhaka to hambanahambana andaka loko hi hluwa leswaku kuza ku nga vi na vukorhokeri la tikweni i mhaka ku va khanselara lava va ku va rhumiwile hi vandla ra African National Congress va fika va tlela ntirhweni a va le ku tirheni kenela a va le ku tirheni hi ndlela yona leyi a yi ta tlhela yi endla leswaku ku va na mimbuyelo eka lava va languteleke vukorhokeri se xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve i ntiyiso swoleswo xana swi nga va swi vula yini hi tlhelo ra timhaka ta vutihlamuleri lebyi voho tanihi president va nga na byoho loko swi ta ka timhaka toleto ta ku vona leswaku vaaki va kuma vukorhokeri hi ku ya hi ku hambanahambana ka vona se xivutiso lexi hi nga le ku ti vutiseni xona lexi kumbexani xikwembu xi nga hi katekisaka hi kuma tinhlamulo kambe ke va African National Congress voxe vete va ta hi hlamula mundzuku namuntlha a va koti ku kuma nkarhi wa ku vulavula tanihileswi va ha ri ku vulavuleni na vurhumiwa byi humaka ka tiko hinkwaro laha ku langutiwaka ka timhaka toleto ta leswaku xana ku nga va ku ri yini leswi nga endliwaka hi vandla leswaku ku ta ololoxiwa timhaka ta vukorhokeri hi ndlela yaleyo se ta lava ku twa wehe i landzelaka timhaka ta tipolitiki ta tiko leri ku u angula u ku yini eka mhaka yaleyo sweswo hinkwaswo ta swi twa laha ka hafu kupele awara ya 12 nhlekani lowu wa xikwembu ta tsakela ku twa tlhelo ra wehe ra mhaka eka mhaka yoleyo kasi ke ku na timhaka tin'wana leti na to ti nge le ku endlekeni laha tikweni ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo lava van'wana va vutisaka na ku loko ku ve vanhu lavona va yile le va khanselara va yile le xana ti-MM na ti-CFO va yilike ti-directora leti ti va ku ti ri koka timasipala ti yilike hi ku vulavisisi byi komba ku vo tala va kha va wela ka vandla rero va ri macomrade i van'wana lava vulaka sweswo se we ri yini mhaka yaleyo se ta bula hi yona hi hafu kupela awara ya 12 ku hela loko a vhiki a ni ri ka maxobye neni ya kuma ku va ka maxobye ve ri un'wana wa vaaki laha i kombisa timhaka ta leswaku va nga va ri na ntlhanu wa malembe va nga si tshama va vona mati kambe ku na masipala lowu vonaka na ku tiyisisa leswaku vanhu va kuma mati se xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve vaaki ve le ka maxobye ntiyiso va hava mati va na ntlhanu wa malembe hinkwawo va ri hava mati xana swi nga swi vula yini eka vukorhokeri lebyi va va byi languterile hi ndlela yeleyo kambe xin'wana lexi ni nga xi twa loko ni ri laha ka maxobye i timhaka ta leswaku ve ri ku na byala byin'wana ve ri yini ve ri xipawulani byala bya ko ve byi ndliwa hi ti-oats na yini a byi ve ri loko byi nwa wa ha sikiyimi ve ri va velerisiwa hi ku ongeti vantshwa vo tala ve le ku heleleni laha byaleni lebyiya leswi swi tlhelaka swi heta nxungeto ka timhaka ta vumundzuku bya voho van'wana va tlhela va ku kumbexani na xikolo lexiya leswi se xi nga na vana vantsongo a va nga ha tali ve ri vana va ku va ve le hansi ka 350 ya xikolweni lexiya xa maxobye primary leswi vulaka ku mhaka leyi ya ku tswalana ni miandza a ya ha ri ku endlekeni hi mhaka ya xipawulani se ni ku leswiwani mosi swi fana na leswi swi nga tshama swi va koho le aka ve ri le kwihi kambe leyi aka makhasi antomini ku tshame ku vulavuriwa hi timhaka ta ku na le ntomini naswo ku ririwa hi swa ku fana xana swi nga va swi vula yini leswiwani ke ka ku langutela kumbe ku ti navelela vumundzuku lebyinene bya vaaki se na wehe kumbexani u nga va lava ku angula ka mhaka yaleyo hi nga tsakela ku twa tlhelo ra wena mhaka loko nongonoko wu kha wu famba hi ndlela yoleyo kasi vaaki va tindhawu ta Giyani Malamulele Hlanganani va rila va rilisa hi timhaka ta ku ongeti Eskom yi le ku ringeteni swin'wana hi voho hi ku xintsanana gezi ri fambeni kambe a ku vi na nhlamuselo ya leswaku hikokwalaho ka yini gezi ri fambeni hi ndlela leyi a kha hi lava tatana nduvana hi va kumangi kambe hi ta va lava hi ze hi va kuma va ta kota ku hi byela kahle ku onhaka yini hi ndlela yaleyo loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti endlaku leswaku gezi ri famba ri vuya swi nga tiveki na ku swivangelo swa ku va gezi ri famba ku va ku ri yini hi ndlela yoleyo kasi yin'wana mhaka leyi yi nga tlhela yi va koho i ku ku na un'wana a nga vulavula hi timhaka ta xibedhlele xa Khensani a kombisa timhaka ta ku loko wo ya laha ku laveka ngati
movha yi ta fane yi huma yi driver yi ya Thohoyandou yi landa pint ya ngati yi vuya kumbe yi driver ya Tzaneen sweswo swa ku taniya se xivutiso ku ta va ku ku tsandza yini ku va na kasi Giyani kumbe hileswaku mhaka leyi ya ku Giyani yi ta sala yi ri rhumbi swi ntiyisi ngopfu ku hana nchumu i ncini lexi mi nge lexiwani vanhu va ta suka Thohoyandou kumbe va ta suka Tzaneen kumbe va ta suka Phalaborwa va ya xi teka Giyani i yini hi ku Giyani yo yi fanele ku fambiwa ku huma dilori ku huma dimovha di landa ripayindani rin'we so ra ngati i mali muni sweswo ka ndhawu le rihanyo va xota yini Giyani leswi swi kumekaka Thohoyandou kumbe swi kumekaka Tzaneen swi nga kotekiki ku swi nga kumeka Giyani se kun'wana swa swivutiso leswi kumbexana hi nga kumaka tinhlamulo na le ka n'wehe mi va ku mi kha mi famba na hina eka nongonoko Afrika wa vulavula nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 sweswi na ku tiva timhaka leti mi nga tikhoma ku fika laha ka hafu ku bile awara ya 12 kasi hafu ku bile awara ya 12 hi ta twa n'we hi ku n'we mi nge loko ku kha ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta vandla leri nga vitana vakhanselara va vo mi vona ku ri leswi swi hetelela swi yisa vukorhokeri kwihi loko kha ku langutiwa ka timhaka ta mintlhontlho leyi hi nga langutana na yona ya ku ke vukorhokeri laha atikweni se xivutiso xolexo lexi hi nge le ku vutiseni xona nhlekani loko 0860 002543 ni swi vonini ku loko ni famba hi ku ta hi le ka Thomo hi ta hi le ka Mtititi hi leswiya ya aka maxobzi ka fambeka ni vone na swibulohani leswiya swi khukhuriwini swi le ku tirhiweni ha mi khensa n'wini wa ndhawu leya mitirho ya vaaki ya va tatana Ernest Rachwini ha khensa swinene swa tikomba ku endleka yini hambileswi van'wana va nge ri a ni fanele ni te na hala ka Green Farm onge patu leri ya ve ri fambeki ri lava ku khuleriwa kambe loko ku ri mpela ri lava ku khuleriwa swi vula ku lava tirhanaka na swilo leswi va ta endla tani hi ku loko swibulohani leswiya swi kha swi akiwa leswiya swa ku swa patu ri ni vulavulaka hi rona ra ku famba laha tlhelo ka 10 high loko swi suka ka Mtititi hoko swi tikomba ku ri na kun'wana laha ku yiwaka kona seke a hi ku tumikisa romeni 0860 002543 na tshembisa ta ri teka riqingho rero endzhaku ka leswi Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula musumbhunuku ku fika ra Ravutlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM Makombandlela va ri ku na nkulukumba wun'wana a nga khomiwa ne a kha endla byala byo ka byi nga ri bya ntiyiso loko ze byi nga bya ntiyiso swi vula ku i byi thya maviti ya lama ma nga ma ntiyiso byona byi nga ri byona se a no hundzisa rero n'wina mi nwa ku byala ku swi nga endleka byala byebyi mi bombisaka ku mi nwa byona byi nga ri byona swi nga endleka byi nga ri byona ni vona ku antswa ku swinene ka timhaka ta manghenele na mahumele ya le Mbombela Stadium ku hela loko ka vhiki hi mhaka ya ku va ku antswisiwe xiyimo hi ku mi ta tsundzuka ku ve na hoyi swinene loko ka ti-final tin'wana ti nga hundza loko ku ti rhurheriwe a Mbombela Stadium kambe ku ve na ku antswa kukulu loko kha ku langutiwa ka leswi a ku nghenisiwa xiswoho le Mbombela Stadium loko xipano xa Orlando Pirates xi ridimba xipano lexa xa Stellenbosch FC se hayi a khensa swinene loko mi kota ku swi lunghisa va Mbombela ku kota ku fambeka swi kota ku olovela vaseketeri ku va va kota ku nghena erivaleni ra mitlangu hi ndlela yeleyo a hi mi twaneni ku mi khomete timhaka 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makombandlela ku ya emahlweni ku na mhaka yin'wana leyi na yo yi nge le ku vulavuriweni ya timhaka ta ku ongeti lava Operation Dudu lava pfa va nga ha swi tivi ku na hina hi va kwala tikweni leri va pfa va nga swi tivi ku na hina hi va kwala tikweni leri kambe anakeni van'wani va nga swi tivi ku va nga ri va rona tiko leri kambe va vulavula ririmi leri sweswo swi kona va koho lava va taku hi hala ka Maputsu na vo va vulavula ririmi leri va nga ri va laha se swi hambanisisiwa ku yini va ka kambe amukeli n'wana mingiserelo nhleka
Nabashumi le Giyani Sibara wa mina. Sibara. La kungena mina namuntlha le ya dudula leyi ta tika a hi tshikeni maphorisa va tirha lava nga tokota swilo leswiya hi ku i nge heti swi tiva na mina yi ni tsakisanga video leyi ni nga yi vona xikarhi ka vhiki. Vhiki leri Sibaro i vhiki ra ku lava lava ku kunguhata swo karhi kusuka namuntlha ku ya fika wa ntlhanu i nkateko lembe rin'wana na rin'wana ra n'hweti leyi va va kunguhata na magqweta ya vona kumbe va ya ka gqweta rin'wana na rin'wana kumbe va ya ka lava hi va vitanaka Legal Aid South Africa va ya kunguhata yini na leswiya hi ririmi ra vadyivanhlampfi nge i tiwili tanihiloko munhu a swi tiva ku i ta fa nge hanyi hi la ku nga heriki wili yi ta hi pfuna yini kumbe ku kunguhata loku ku pfuna yini ke ku loko u hundzile misaveni i nga teki vanhu va ta va lwa i ta va i nga ri na legasi ya kahle loko u hundza misaveni i nga tsemelelanga swilo swa wena kasi loko u tsemelerile swa kota ku vonakala ka phepha leriya i nga ringa ka vanhu lava ni vulavulaka va magqweta kumbe Legal Aid South Africa kumbe ebangini ya wena ku loko va fika leyi hi ku ya hi nawu wa pfumela hi ku ya hi act ya swona swa ti-will act 7 ya 1953 Sibaro na hi voko matsala wili voko rinene leri leswi pfuna yini loko mi tsale hi wili na hi voko na swi papalata leswiya swa ku loko mi kumeka mi hundze emisaveni kumbe pelu ka hundze emisaveni ni ka ni tsale pet khalanga ni ku n'wi nyikeni xitsalo munhu loyi a Sibara i va ku a hi wa kona a nga ngheni va challenge wili liya ma swi hleketa ku ve na wili leyi nga tsariwa hi mufi Goodwill Zwelithini hosi ya Mazulu moya wa vona wu tlheli hi kurhula na sweswi a yi si hetiseka hikuva yi ntiwe electronically yi tsariwa hi michini va ku no sayini lowuya a hi wona kasi loko mi tikumele mbhoni ya n'wina mi ya ndla wili ya n'wina ene ka swilo leswiya Sibara wa mina a mi byeli vanhu lava mi nga va tsarisa ku va ta vuyeriwa loko mi nga ha ri kona ene na vona vanhu lavaya a va weli ka timbhoni ta wili ya n'wina hikuva loko vo wela ka timbhoni letiya na koho vo kota ku swi tiva loko mi karhi mi jikajika laha patwini mi famba va ta ku hi va pite ho xota xixevo hi tshika cheke yi ka yi jikajika laha patwini na se lexi ni tsakisaka ngopfu ka wili loko i tsale va pet khalanga va Ken Manyanzini i nga ha va lavi wa cinca hi ririmi ra vadyivanhlampfi wa yi update xo hetelela loko Sibara mi ri na nhundzu leyi ringanaka kumbe yi nga hansi ka 250,000 rand sweswo swi mi kateki ngopfu a swi karhata le ka Master of the High Court wo tsala papila Master of the High Court a yisa ka muyimeri lowu mi n'wi lavaka ene a swi dyi na nkarhi va hatla va teka swilo leswiya mi nga swi tsala hinkwaswo va swi nyika va maxaka ya n'wina lama mi nga ma tsala ene i hatla kota na ku pfala tibenge ta n'wina tiakhawunti hikuva vugevenga sweswi mi talaka ku swi vula swa scam na maluleke kwalano vanhu a va chavi ku ya teka mali ya mufi hi khadi leri a nga ri siya a nga ha ri kona ene swa khomeriwa swi vitaniwa vuxisi ku nga fraud hi ririmi ra vadyivanhlampfi se section liya ya 18 subsection 3 ya pfumela Sibara loko mi ri na swilo leswa tinhundzu ta less than 250,000 rand se loko mo kumeka ku sweswi ni teke lexa xa mina i xa wena mi tshama mi swi tiva Sibara ku leswi swa 50% a hi swa n'wina i swa safe swa n'wina loko mi tsala wili mi tsala ntsena swa 50% leya yi nga ya n'wina hi ku ya hi nawu wa boheka manana loko a kuma swin'wana mi tsala mi kha mi swi tiva ku a mi tsali 100% nakona loko mi nge wili mi tshikanile mi nga tshami hansi Sibara mi ku hi tshikanile a swi endliwi hi nomo Sibara ka e kala mi nga mi dyondzisa hi timhaka ta wili ni khensini ni mi twile Sibara wa mina ni mi twile a ni hi ndlela ku tsundzuxa lava nga swi tiveki endliwa hi nomo hi ku tatana lava i nga va like va ta teka switsanana i nga siyela varhandziwa wa vona i nkomu Sibara 100 Sibara Khensa 0860002543 na vona ku ya Afrika wa vulavula makume mbirhi ntsevu timinete ntsena ku pila awara ya 12 nhlekani mi amukeli ka munghana lonene inkomu khanga minjhani hi pfukeli papa minjhani n'we hayi pfukiya khalanga ni leta mhaka titi olove ngopfu ta namuntlha ni lo observa kumbe ni lo ndla vuxiyaxiya ni ri nexe mina ni nga rhumiwangi hi munhu ku na leswi va swi vitanaka swa ku donate swirho
organ donor. Ni vona vanhu vo tala nga ku ve le ku kaka yini ngopfungopfu ka rixaka leri ka hina ra ka ntimeni. Ku na nkama mo tala mo kuma ku vanhu va feyila tinso va lava ku doneteriwa switiso, so tilayini ta ku nga ku ti lehini, mara ni vona nga ku lexi a xi ta hi pfuna ku ya mahlweni i ku a hi dyondzisaneni hi rixaka ku donata swirho nkarhi wun'wani swa pfuna na lava va fanele va sala va hanya. Ni vula leswi hi ndlela leyi Khalanga. Sweswiwani loko ni kha ni tinso ta me a hi nge ta feyila, ni yimele un'wana ku a ni donatela, a ni swi tivi ku i mani, mara mehe hi nexe a ni pfumeli aka ku donata swirho swa mehe ni pfuna munhu un'wana. Ni vona nga ku swi i department yin'wana leyi nkarhi wun'wana yi lava ku va huma va ta hi dyondzisa hi mhaka ya ku pfunana hi swirho swa hina loko hi nga ha ri kona laha misaveni. kambe xivutiso ku ta va ku swi hi ku tlhe ku huma na timhaka ta ku na vukhamba ka swona, hi yisa ku yini mahlweni? Khalanga ku za ku va na vukhamba ka swona hi mhaka ku vanhu lava va lava ku donata swirho swa vona i vatsongo ngopfu. Veri ni ku mina Khalanga ni vulavuri na ndyangu wa mina ni va hlamula ku kata mina na vana me leswi ni lava ku swi endleka hi mehe hi leswiwani. Ni lava ku xirho xin'wana na xin'wana lexi nga kota ku xi hanyisa munhu loyi a hlupheka ku swona, ni kombela ku xi va tani, xi tsariwini hansi, xin'wana na xin'wana xi ready. And a no vula ku ni ta famba sweswi, mara yi va probleme Khalanga ku munhu i lava ku donateriwa kidney ya kidney, i tshamini na khensani i lava ku donateriwa kidney, mara yehe na ya nga pfumeli ka ku i fanele a donatela munhu un'wana. I swilo leswi endla ku mavabyi yo tala ya tshama ya ri kona, yi kha ya nga ri na ti-solution. Same applies Khalanga. Kambe van'wana vo chava kwala ka ku loko no susiwa nsi yin'wani ni ta sarisa ku yini. Van'wani va ku loko munhu a lovile ivi mi kumbe ta kombela ku harvestiwa ti-organs letiwani, a swi fambelana na hina tanihi vo Afrika. Then loko tanihi vo Afrika swi fambelana na hina, a hi sukeleni ku yima na hina hi tsarisa ka ti-list hi lava tinso ta vanhu van'wana. Swi nge ne le ka ti-blood donation same applies Khalanga. Mi kuma ku vanhu lava vanhu hi donetela ku ngati hi vona lava hi nga va laveki. A hi nge ni kombela ku nyika xikombiso lexi nga hanyi. Valungu in most cases vo va hi donetela tingati, mara hi tlhelo hi vo futhi thaku ku no vanhu lava na apartheid, mara loko ni badza ni xota ngati, chances ta ku ngati leyi a ti humi ka munhu wa ntima yi va yi ri kona. So anda yi huma ka mulungu yaleyo nge wa ku zonda, mara kota ku nyika ngati leyi kota ku hanyisa i ri wehe i ri munhu. So a ni swi tivi ku hi nga endlisa ku yini Khalanga mani, hi dyondzisana hi ri vanhu va ka ntimeni ku loko ni pfune Khalanga hi tinso. Mativa lexi a hi tanda xona hi lexiwani, n'wina siyani nomboro ya n'wina kwalano. Mina ku tsakela ka timhaka leti na mitwa, siyani nomboro ya n'wina hi ta yi teka kusuka kwalano. Mhaka leyi yi na nkoka swinene ku va hi vulavula hi yona na ku dyondzisana na ku lemukisana tanihi rixaka ku ya mahlweni. Na khensa swinene vutomi. Inkomu Khalanga. Enkomo khomisa sweswo miselana nambara ya n'wina hi ndlela yaleyo. I hafu ku bilavura ya 12 hi tweneni ku timhaka leti ta ku va va African National Congress va vitane makhanselara na n'we mi nga vitaniwangiku, mi titwa njhani? Sweswo hinkwaswo loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we. Amukeleni mani Nkosinathi Chauke. Nkosinathi Nhleka. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM na kona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Namuntlha ku ri musumuni ku titani mahungu yalawa ya nga vulavuriwa, mahungu lama nga vulavuriwa leswaku va African National Congress va vitane va khanselara ku va va koho leyi a rivaleni la mitlangu ra FNB hi laha loko ku ri na tidambi ku yiwaku koho. Se va hlengeletane namuntlha va le ku vulavuleni timhaka to hambanahambana. Tin'wana ta timhaka leti va vulavulaka hi teto ta leti ti khumbaka vukorhokeri. President va nge ri haikho ku za ku nga vi na vukorhokeri bya kahle i mhaka ya ku
lexi xi endlekaka i timhaka ta leswaku vanhu lava va fanele va hi korhokela va tlele entirhweni ku tlela entirhweni sweswo swa ku va nga ri ku endleni leswi swi nga languteriwa etlhelweni ra timhaka ta ntirho hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va leswaku we u ri yini mhaka yaleyo matitwelo ya wena ka mhaka yaleyo hi why nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 i nongonoko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela sa hi ku tweni mingisero mina n'wina mi landzelaka timhaka ta politiki ta tiko leri swi nga va swi ka swi susumeta yini xikombelo xa muxaka lowu lexi xi hetelaka xi endla leswaku president va hetelela va teka xiboho ke xa ku va vitana vakhanselara kambe ni swi voni swi ka swi kungela ni vone video yin'wana yi komba va Musanda vo Robin Madaje va kha va vulavula na tikhanselara ta le Limpopo a ko va ku lunghiselela mapfhumba ya muxaka lowuwani hi ndlela yeleyo ke loko na lava ku twa n'wangulo wa wena na n'wehe mi nga ni yingisela kwala mi nga ni yingisela mi ri koho nhlekani lowu ni laviseni ndhuna Braweni khani nga se twa rito ra voho ndhuna Braweni i tatana lowu yingoveni ve le Akasianda n'wana nongonoko lowu nga se hela kambe ku wo sungula muyingiseri hi lowu i ndleka aye Khalanga Mfukeli papa mina hi pfukile minjhani boto mina hayi pfukile man ni veni dlamba yale ya tikhanselara na ta ku vitana hi president ya Khalanga na ku sungula ni khota marito lama ma nga vula hi president loko a kha vulavula na NEC timhaka ta ti-protest na timhaka ta ti-service delivery president i ri lexi endlaku ku vanhu vo tala va tsutsumela apatwini va ya rila hi service delivery a hi timhaka ngopfu ta ku i mhaka ngopfu ya service delivery ngopfu i ri problem i ku tikhanselara a va hi byeli ti-problem leti timasipala ti nga na tona se maybe hi xo xivangelo lexi a yaka a va byela ku vanhu lavaya loko a mo va byela ku ka masipala wa Collins Chavani loko mati mi nga makumi kumbe ka Vhembe mati mangati i 1 2 3 kumbe xale a hi nga ta ya apatwini hi leswi president a ringeta ku hlamusela swona mara president i hi mamisa tintiho Khalanga ni pfumelele ni vula for the first time ku president i hi mamisa tintiho the reason leyi a vitanaka tikhanselara xivangelenkulu i timhaka ta ku endla damage control leyi a yi vonaku ku yi create hi nhlangano walowo a nga ku rhangeleni wa African National Congress because ku hava masipala na yin'we Khalanga loko ku ri ku yi kona un'wana ta ni byela ku hi yi masipala leyi yo ka yi nga timasipala hinkwato leti nga na ti-problems ta South Africa hi leti fambisaka hi African National Congress hinkwato president sweswiwani u huma a North West a vhakele one of the municipality yi na ti-problems se ku vitana vanhu lavaya a ta va byela ku n'wina a mi tirhi swona mayiva i khala kha swi tiva for instance Khalanga ANC na policy ya timhaka ta ku loko mi hlawuriwa tikhanselara process hi leyi xin'wana swa tithulusi leti tirhisiwaka hi leya ya eye of the needle ya ku languta mi scrutinize munhu mi vona ku wa qualify na a yi tirhisiwi yin'wana leyi nga ve yi introduce-iwa a yi ri ya ku vaakatiko hi fanele hi ya tshama loko va ku Sambo Dlambadlambi i fanele a va khanselara community yi pfumela ku ma pfumela ku Sambo a mi rhangela na Sambo i ta fika a lo ba Khalanga a lo ba Peluka a lo ba Khosa a lo ba tichoti ta yena va fika va n'wi pasisa the majority of the people lava va faneleke va ya vulavula leyi va pfaleriwa a hansi se problem i ku president wa ti tiva ti-problem ene Khalanga i nge ni byeli president i a vulavula na 6,000 wa tikhanselara va ku nyikeni ka feedback yi president loko a ri serious hi timhaka ta service delivery xo sungula a ta va a vitana ti-DG a va vutisa ti-problem a ta ka ti-premier a fika a va reprimand a va byela ku you're not doing well ti-premier va ta hansi ka ti-region va ta ka timeyara va va hard on them a va swi koti ku byelana mitiyiso because ku tirha factionalism sweswi ku yiwa ka ti-conference Khalanga because most of them
ti-municipality ti fambisa hi ti-regional leadership leti nga ka ANC ti-municipality ti ka ti nga ri ku tirheni i kuma munhu a ri chairperson ya region i meyara tikhanselara lava nga laya lava va nga ti-PR va ti-ward councillor hi va lava nga ti-branchini se ene i vitane ti-meetings tingani president eka ti-region itingani itselena at one stage 2020 president itsele papila a tselela each and every member ya ANC ava byela ku hey you are corrupt kuna corruption swi tiveni ku vanhu va vona ANC ri suspect number 1 and so forth papila leri nga ze ri tlhava former president JZ hi nkarhi walowo mara i ntiyiso ku president a nga ti tivi ti-problems i ntiyiso ku president swi swi lata ku aza vitana vanhu ya FNB va dya xikhafu vanhu vana hinkwaswo va tsaka hinkwaswo va although va tirhisa mali ya ANC a swi tivi ku va tirhisa mali ya ANC tiva yi ri hava mali kwalaho timakho ti nga endliwa kwalaho ka FNB na hinkwaswo ku ya dyiwa xikhafu ku a ta va byela ti-problem leti a ti tivaka leti a fanele a ti address ka meeting of the African National Congress le ka ti-regions Khalanga kambe a swi kahle ku va ya hlengeletana matisana va nga ri ma-comrade va hlengeletana tanihi makhanselara no kumbe a swi hambaniseki swi hambaniseka njhani swi fana loko ni president a ya vulavula na vanhu yi nga ri president ya tiko a vulavula as the president of the ANC swi hambaniseka njhani councillor member ya ANC i yise hi ANC la i n'wi hambanisa njhani hi swo swi endlaku ku loko councillor Khalanga ku vuriwa na timhaka ta ku van'wana loko va fika va vulavula ka ti-meetings ta masipala ku na problem ya mati ku na problem ya 1 2 3 ka ti-council meeting mi ya vitaniwa a tlhelo mi ta vutisiwa ku a wu swi nga vulavuli hi mati mana loyi a supply ku ti-truck a wu swi tivi ku it's one of our own i munhu wa hina munhu loyi i ringeta ku endla va hisa lava van'wana le ka ti-council meeting a va swi koti na ku vulavula va vulavuli nchumu because va tshama va chowisiwile ku i deploy hi ANC nga ti ta vulavula swilo swi nga ta tarnisha the name of the African National Congress until then Khalanga hi byela na mitiyiso ka party whether it's le ka national kumbe ka province kumbe ka local ku byeriwa mitiyiso ku comrade Khalanga leswi mi swi endlaka swi wrong wa masipala lowu nga fambi ka ti-NGC teti nga ta va ti lava ku va kona Khalanga ti-previous NGC ku tekiwe xiboho ku ri ANC must do away na timhaka ta tendering ku va na capacity ya state ku ta create-iwa mintirho swi vula ku ne le ka timasipala swi fanele swi va tani tendering lexa xi va swi fili patu loko ri endliwa hi vanhu lava nga ta va thole hi masipala swi ta swi create na mintirho ku mi ya mi endla pavement mi nga teki 18 million mi famba 5 kilometers mi ku 18 million yi helile ka 5 kilometer kumbe ka 2 kilometer hi patu Khalanga leri nga ta xi nga heli no hela xi xexo xi nga endliwangi swona se ni ringeta ku hlamuseta ku swa vulavuriwa swilo ti-policies ti kona mara vanhu a va byelani mitiyiso ka wena Khalanga naswo swi president a yaku i to fika a vulavula so what loko a heta ku vulavula ku ya ku endleka yini because vanhu va lava nga kwalanga a fikaka a va byela ku mi nga endli corruption hi vo lava nga ka corruption va tivana wa va tiva na president ku loyi na masipala lowu a wu fambi 1 2 3 hi mhaka yini corruption va tlhela va vulavula ku vanhu a va qualify people are not qualifying i mwana nga endla ku hlawula ntirho wun'wana na wun'wana lowu yimiseriwaka voko Khalanga wu na ti-loophole ta ku mi ta teka na munhu loko a nga qualify because mi n'wi yimisela voko mara lexi nga na nkoka i ku loko a yimiseriwa voko a mi fanele mi ya n'wi scrutinize a va n'wi scrutinize munhu mi n'wi languta ku munhu loyi i yi tirhisa swona na nakona sweswiwani I understand ku ri ku fanele ku va na monitoring na ku languta ku hi tirhise ku yini kumbe xani i languta sweswo president ku for the past 4 years ku tirhiwe njhani wa swi vona ku a ku na progress then i tlhelela ka ti-councillor a va byela ku ambile ku tirheni before the election mara the timing is bad yaliye ya ku swandli nga ola ku hi mamisa rintiwo ku president va vitanile president va byerile loko va heta va ta tlhela va nyika ti-strategy ku famba mi ya va byela ku a va hi nyiki another 5 years futhi hi ta va tirhela Khalanga vanhu va hava mati Khalanga vanhu va hava mati ene swi hlupha ngopfu loko mukhegula a ti-villagini va ri ku xaveka mati tikhanselara va hi nyika ti-report va hi nyika mukosini ene a hi va vutisi swivutiso a va vitani na ti-meeting because va chava i nga cheka ni le ka timasipala vo ka va nga la ku vulavula ntiyiso munhu i teka real call leyi hosi a nga endla xivijo a ya xivijiweni a fika a mi nyika report a xivijiweni a hijeka xivijo a tsala ku a ni vitane tiko wa i nga vitani tiko hinkwaro vanhu va vulavula
munhu i teka advantage ya Name nkosini kule ku ririweni. Nimetwile damadama nimetwile hi ta twa loko hi vulavula na vona va ANC mundzuku ku va ri yini khenseli tlhelo rero 0860002543 loko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani Ayi khalanga minjhani? hi pfukeli papa minjhani n'wana Hi pfukile. Khalanga ta sungula hi ndlela leyiwani. A ni tivi ku hina hi nga tshama hi swekeliwa matshopetana loko ha ri ntsongo hi dya sweswiwani loko vo hi swekela matshopetana hi nga dya na. Ni vula leswiwani hi mhaka yini swilo leswi yavaka ku swi endleni le ko matshopetana kahle ku vulavula ntiyiso ku komisa hi xichangani swa rhuketela swilo leswi va nge le ku swi endleni politiki ko va dirty game a ni ta swi vula hi xichangani ko va ku swa rhuketela khalanga kambe loko ve ni i dirty game i va mani va hlangana ku ra rotaka le hina hinkwenu varhangeri va hina na hina hi nga va veka inkomu khalanga se mi nga si famba hikokwalaho ka yini mi ku i dirty game endzhaku ka loko mi vona yini hi ku sweswi veriwe le hlanganeni ku va ta kota ku lulamisa timhaka ta vukorhokeri byo ta ka hina n'we mi ri politics it's a dirty game ni pfuneni swi hlanganiseni swilo swa swimbirhi he khalanga u fana na nongonoko lowu wa hina lowu a hi ta va hi nga wu lehisangi wu fika wu endla 1 hour wu endla 2 hours i mhaka yini i mhaka mfumo lowu wa hina that is why ni ku dirty game hi vulavula hi swona masiku hinkwawo hi ya heta rini hi ya hunguta rini nongonoko lowani hi wu endla wu va wa 1 hour hi ta tlhe wu ngetela hi ku wu lava 3 hours i kha hi vulavula hi swilo swa South Africa i kha hi vulavula hi swilo swa varhangeri va hina lava hi kha hi va veka ku hina hi kha hi va vona ku va endla swilo swa wrong mara hi tlhe hi va veka se na leswaku va ya hlengeletana namuntlha swi wrong swi hoxekile hi ku ya hi mina a ku zi ku ri na lexi va ku xi endleni laha ko va matshopetana lama ku endliweni nemetweni khesini khalanga khetsini botomi 0860002543 1 mingiseri lo nhlekani Ayi khalanga mbuke papa mina hi pfukile ngobona garingani wa garingani swona swi pfuketana vo vitana tikhanselara a Joni kambe va va vitanela yiniki hi swihi leswi va nga swi tiviki a hi vuyeni laha ka ku mi nge ku mi nghena ndzeni ka girawundi kumbe a rivaleni ra mitlangu mi nga tivi milawu ivi mi ku mi ta vutisa milawu mi ri kwele phakati swo boha mi phijaka minwa kumbe mi onha kumbe mi tikorela mi nga swi tivi ku mo tikorela mhaka hi leyi khalanga loko hi ta ka timhaka ta vakhanselara ku na vakhanselara lava loko i vulavula na vona ngopfungopfu hala East Rand hala u va byela timhaka kumbe tiko ri vula kumbe kwala aka zone yo karhi va vula ka wadi yo karhi ku ku na leswi na leswi hi swi vonaka ni pfa ni hleketa ku karhi wun'wana mukhanselara loyi i madzinga ndleve kumbe i na mintlhontlho leyi a nga vuyiku a ta vula yini hi ku i vandla leri a nge le ka rona ni vulavula hi ANC sweswi yi nga na tikhanselara to tala that's why ni twa va ku 6000 va tlhela va lava ka ndhawu yikulukumba kambe lexi a xi ni tshuva ngopfu ni le ku tivutiseni ka ku loko hi langutisa timhaka ta mati ta teka mati na mapatu i ncini lexi vo haha kwihi lomu va nga swi voniki va khansela lava swi nge se vitana nhlengeletano handle ka xiyimo xa kahle xo vula ku ri nhlengeletano leyi na nkoka kumbe a yi na nkoka a no chava nchumu hi ku loko va vulavula va ta ku byela leswi lavaka ku twa swona ivi i ku na to i ku tseye i ku gabaha loko se hi langutisa hi mati mina a ni ta tsakisiwa hi loko a va ene a swi tsakisa va ku hayi mati mi nyike xikombiso xin'wana xa lomu a mi vhaki kona ku ri loko va ku hava mati ku fikela ntlhanu wa malembe na ku tlula i mani a nga swi tiviki loko hi vulavula hi vakhanselara va endle yini hi rimiwa hi vanhu vo tala hina vo tshwana n'wini va ku hayi i byela khalanga ni ku hi mani la ku ya ku hiwa i ta ni vutisa ku mi endle yini xo sungula ivi va vula leswi va nga endla swona ivi loko se hi vulavula ni kuma ku ri no a yi chayi kahle hi mhaka ku ku na lwandle xikarhi ka vakorhokeri ku nga tikhanselara hi nga vuli na lavo mbala tithayi va ya ku tirheni ku vula ka n'wina mi ku why va nga hlongoriwi ku na milawu ya kona kambe mi kuma ku onge mintlhontlho yi tele ku tlula swithathana loko no mi nyika xikombiso xa mati i garingani wa garingani hi mhaka ya ku
a ni se tshama ni twa na wun'we a ku laha tikweni leri ku hava mati lero a nga eni na swiphayiphana mi ta ka mapatu mina hambi vo endla patu ri saseka njhani ni teka swi wela ka leswi va nge ti-basics leswi swi ngo fanela ku mfumo wu swi endla ni tshama ni khe ni vula khalanga ni ku i nge teki hlampfi u yi bela mavoko hi ku yi le ku khipeni kumbe yi le ku byakeni hi leswi yi nga tswaleriwa swona kambe ka vula ha vula ku ri no ni vonile patu ri le ku tirhiweni a swi bihangi leswiya kambe leswi swi nga biha i ku ri hi ta tshama hi khe hi cecevulana hi cokomba hi vulavula hi timhaka ta swihi leswi a swi fanele swi nga tlhela mativa laha ka muganga wa xikhelani na kwalaha ka xikundzu laya a ni tiku ni na malembe mangani ni tswariwe laya ku katsa ka muganga lowa ka xifashani hinkwawo mapatu ya le xikarhi ka xitandi laha tiambulense a ti fanele ti tsutsuma kona loko ti suka ka mapatu lamakulukumba ni kuma ku i garingani wa kahle loko i famba kona khalanga vana va hina va na swimovha na swo saseka ni vuli va mina xikundzu ntsena ni vula vana va hina hileswaku loko wo suka ka hina u ya ka xikhelani i ta famba i gogojela mapatu wa lamakulukumba va le xikarhi ka switandi no ni ta xikombiso ivi ni hetelela hi leswi mara ni ngo leriya ri la ku ndiwa xikontiri ri nyikeriwini ya khalanga leriya mi nga tshama mi ni vutisa ni ku i nxini ni vutisela ngopfu leriya ro suka a basani leriya ri famba a ri fanele ri ya boxeketa botsoleni i garingani wa garingani ntsene a ni se vona xo khomeka a ni tshami ni kaya na va fonela tihosi ni fonela hosi xikundzu ni tlhela ni vulavula na vutlhakunena ni vulavula na hosi Mhinga hi khe hi bula hi swin'wana swo yelana na sweswo kambe loko ku ri le kuteni hi ta vona hi swona kambe hileswaku loko ku lova Big Moss Stan kulukumba Mathavata va vulavuli hi swona ma ni hleketa ku ri to chika na swi tiva ku swilo a swi suku hi le matilweni khalanga mara a hi hetelele hi ku na i yini ene a hi nga swi kumi leswi swi vangaka mintlhontlho leyi va vulavulaka hi yona hi ku a va tangi tolweni ka switulu leswi va ANC na tikhanselara ta vona a ni ta ku a hi endleni leswi khalanga a ni la ta swi kha va ri i yini munghana wa vulavula week kumbe month n'wana na n'wana loyi hi nghenaka ka radio va makwerhu lava mi ni twaka hi ti nyika nkarhi ku hi tlhontlha va mani hi tlhela hi vuya hi ta vula ku ri no swo karhi president loko va ta na swiboho swo khomeka hi endla hi landzelerisa hina vo phyaphyara ku ri sweswi ni ta ku nyikeni ka feedback leswi va vengeti va ta endla yini na yini ka ndhawu yo karhi a va endlangi hi va exposer mara ku va exposer a swi talangi kumbe a swi ringanangi va ri va ta va susa switulwini lava nga ri ku tirheni mina ni ri va hemba loko va nga ri hemba ti lahla masema hi mhaka ya ku i bodlela reriya ku ngo chululiwa wayini ya khale ku cheriwa yintshwa kambe a va ni prove wrong kumbe a va ni veki ka ndhawu ya kahle hi kota ku vona hi nge koti ku vulavula hi nga heti khalanga hi lahawani hi khe hi tsotsomba hi chokomba kambe ku ri hava mintirho swi vula leswaku xivutiso lexa xa ku no hi ya ka mfumo lowu tsandzekaku na swi languteka ku ri tani ku loko ri hava vukorhokeri langutani ndhawu leyi nga kona ka commission leyi taka yi ta languta swithanthani kwala ndzeni ka maphorisa lero loko za ku ri hava vusirheleri na vululami ivi swi katsana na leswi hi vulavulaka hi swona sweswi mina ni vula ni nga tipfinyingi ni ku no a ha tekangi gondoro ya kona se hi fikisiwile lomuya a hi chava kona Metro. Very safe fikisiwile la a ya kona 0860002543 na kona ko ya Africa wa vulavula hele ka munghana lona na FM makomba ndlela nongona ko uya mahlweni hi ndlela le a amukele n'wana mingiseri hi ndlela le nhlekani mi amukele ka munghana lona na FM mpfukile khalanga efokele ngobo ekona I can't vulavula na semavunda kusokola pulukwane ntirho ankamba akahele nkamboka mawini engobo mhlaba khalanga timhaka ta tikhanselara eti hi khomisa tingana ngopfu ti ta vandla lera ANC leri me laha khalanga laha ni tshamaka koho ni tshama kusuhani na mati nga ri tali ku na plant ikulu ngopfu mara leswi endlekaku laha swa chavisa khalanga loko ri xa nampundzu xa voho lasa ni nga ri ni va byela mehe ka IGP ni ku n'wehe mi kota ku famba mi vulavula amukosini ni swi koti ku mi vutisa swivutiso hi mhaka sensitivity mara loko sweswi wa mi hi vitana laha ka mithini mi rhanga mi khoma mithini na vanhu van'wehe mi kota ku mobilize vanhu lava mi lavaka voho mi ta kota ku va tirhisa ku vanhu va muganga va nga swi tivi loko va mitirhweni ku mi lava swilo swa ti-IDP kalanga vanhu va ANC hayi leswiya vo tidyela mali ya tiko hi rini va karhi va ku va lwela tiko na hi nga swi beburiwa va 1912 mara na sweswi va ha tsandzeka ku hlanganisa tiko swilo swa valungu lava kuma valungu
valungusini swa michini la nga kankamba ku la yi koho ku ri na nchumu lexi xotaka nga xoti mati mara sweswi vakhegula na vakhalabye va rila hi mati van'wani va ze va wa hikuva va nga ri na lexi va pfunekaku hi xona khanselara wa muwani yi twa Richard Xingange kokwa wa mehe na n'wi tiva ni tshama na ye kwalaha mara a ku na lexi va endlelaku xona loko rixa va ta tlengisa last a ri kwale kaya va nga ri ku hlengiwa mali ya swiviju ya ku endla tidarata ta swiviju ta mandzwava leyi ni ku swilo swi mi endlelaku swomu swi mi endlela swi va xo mhaka ku na swa mfumo ya miganga ya donate loko ni twa ti-pavement laha mali ya komisa kwini 30% liya mara loko rixa eke xisiwa va ya hala na hala na hala khale a ku na xilo nga ta hi pfuna hi xona vanhu valava ku va ku hi basisa tinjiya swilo swi va tsandzini for 1994 ku fika sweswi a va amukeli ku va tsandzeka va huma se swi vula ku Mhlave mi hoxe thawula na le ka nhlengeletano leyi nga ya namuntlha yi nge tirhi yi nge vuyi na nchumu khale ngombe ni hoxe thawula ni mi byeli mavunwa ni hoxe thawula ni vona swo tala ni nga mi kombisa xikontiri xa Nelson Mandela Drive lexi nga ku ndliwa la ni mi nyika 2 years khale nga a xi nge hi helo xi ta xi na ti-pothole lembe leri taka a ni ngo kwalano mo tereka kwalano tshama ri ku terekeni na voya hala sixuhula ku tshama ku terekiwini se loko mi hisa mathayele phela laha khalanga vanhu va terekisa hi leswi mo ni mi byela mehe ya la xiku mhela ni nga koho mati ya koho nyana hi ku hi le xiefini kwala swona na emdula khalanga vanhu va heta truth na sweswi va van'wani khale ka ri holova na va ta ka mati laha tibaki va ta onha tipompi swi heta ndla yini ku vanhu va vona mati valava va kota ku heta 3 to 4 weeks ni endla ka swa tikomiti la nga swi tiva from 2014 ni ri ka swa tikomiti la nga swi tiva mkulumba loyi a nga wa ka masipala a nga acting manager sweswi wa la Polokwane i byele mehe mkulumba loyi a ni tshama na yena left and right a ni byela ku va va hungutele matimba meyara John Mpi i hungute matimba lama a ya ndle hi meyara Thembi Nkarimeni ya yini ya service delivery ya mati la so swi la gangeni la lomu famba la emdola hinkwako na hala loko mi ya epipe ya mati ni nga famba ni mi komba khala nga ku tele mati left and right ni tiva mati laha pfariwa koho ya pfuleriwa koho mati lama ya suka a Ebenezer Dam kwale mi ni tshama koho a ya ku na mati leyi ma tshama ni xota mati laha nemetweni nemetweni Mhlave inthanete mina ntsena a yi se ba ora yan'we 0860002543 na kona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi kuti ku angula ku yini mingisero mehe kona u nga ningisela u ri kona nhlekani hi ri va African National Congress va rhambe va khanselara ku va va ya hlengeletana le Nasrec leyi ku va va kota ku bula hi timhaka leti ti fambelanaka na vukorhokeri va nge vaaki va yisa va ya magondweni va kombisa ku vilela hikokwalaho ka ku va va nga kumi vuxokoxoko xana timhaka ta muxaka lowu ti ya tswala mihandzu muni loko se hi vuya mundzuku hi ta va hi khome yini kambe hi amukeleni n'wana mingiserelo nhlekani ehlekani khalanga papa mpfukile hi pfukile hi nga vona buti mpfukile khalanga hlengeletano walowu va nga wu vitana kwele va nga wu vitana kona a ku na nchumu xi vulavuriwaka hi give up va nge se heta ni give up va nge se sungula no vulavula kumbe va nge se heta no vulavula hi ku president va swi tiva kahle ti-problem ta tiko lerona ku ti-problem burning issue i mati laha president vo tlanga hi mihleketo hina va komba makhanselara ku ri vona ku komba makhanselara ku ri timasipala to tala mi ya ku ti luzeni next year hi ku vaakatiko mi va nyikeni ka service mina ta vula ku loko vanhu va tshame va heta 5 years 6 years va nga ri na mati swi vuleni ka vaakatiko sweswo ka tindhawu leyi nga na vakhanselara na timeyara langutani ka maxodzo lama ri kona khalanga va na 5 years a va ma tivi mati i swini sweswo va ehleketa vaakatiko ka maxodzo va hlekelela president vona ku tlanga vona lavo vo tlanga hi vona vona ku va komba ku ri timasipala vekele ku tirhangeli va yesi next year a ti nge he vi kona vaakatiko vusopfa bya vona va byi vonile and ku wa lexi va nga ta xi endla laha president vona ku ringeta ku ti basisa hi vona ku ri ni mi vonile swilo leswiwani ku ri vaakatiko va mi vonile loko mi nga cinci ku wa nchumu loko president a va serious hi mhaka vona a va herisi mhaka ya tithendara va fika va ku ri
a hi tlheleni ka ti-basics tithendera a ti laha khalanga swi vava ngopfu hi ze ehleketa na mfumo vo tala va hina lava hi nga hanya ka mfumo wa khale ka mfumo lowa tolo hi hleketa mfumo wa tolo ku leswi hi swi vonaka leswona swi nga ri kona ka mfumo lowa tolo hi makhanselara hi tshamaka na vona hi timeri leti hi tshamaka na vona hi temisi leti hi tshamaka na tona hi heta 5 years van'wani va ri timeyara mi kuma ti kha ti nga dyondzangi ku fika kwalano va ti-mm ti dyondze ku tlula timeyara se ivi swi endla ku political head a hi swi twisisi na ku le ku ndlekeni ka yini vo jutatiwa laya se swi endla ku vukorhokeri byi nga yi mahlweni ku nga va ku ri tiyiso van'wapoliti njhani ka that position a nga ri capable a nga ri qualify a ni ina branch ina region ina sweswo khalanga n'wina mi nga mi hanyi ka malembe mi nga mo voni mfumo lowa tolo kumbe walowo wa tolweni leswi hi swi vona ka mfumo lowa wa vanhu ka vanhu ka mfumo wa vanhu va vatima i vusofa byikulu mfumo lowa tolweni khalanga loko hambi leswi a wu hi veki kwala wu hi veki kona mara wa mi veka xoko mati ma kona patu ra basisiwa timovha ta famba kahle mara languta mfumo wa vanhu vatima loko vakhegula na vakhalabya va kota ku languta mfumo leswi va swi benefita ka mfumo wa tolo na tolweni va cinca mavhotela va vhota mfumo wa valungu hi tlhelela ndzhaku hikuva vanhu va ka hina va nyiki chance va tsandzekile vanhu va ka maxobye va raha mati languta vanhu va le mavilikwi mi languta vanhu va ka matiyana mi languta vanhu va ka maphophe mi languta vanhu va ka ninga ku ha mati mi languta phukwana ku ha mati mi nghena ka ngomngoma mati swi le ku tikeni mara hi mfumo wa vanhu vatima vanhu va hi kandziyela vanhu vatima hi suki ka mfumo wa tolo ku tsutsumela ka vanhu vatima vanhu vatima va hi kandziyela ku hina ku tlula vanhu mfumo lowa tolo sa swa ti tlhelela ku likwatswako marhumbini ka tlheleliwa khalanga timistake ta mfumo lowa tolo hi ti vonile a hi tlhelele ndzhaku ku tlula leswi hi swi vonaka siku ro va ri kha ri mbomomela every day ri le ku mbomomeleni a ku lunghi nchumu langutani masipala wa vembe u khola hina languta tindhawu leti hluphekaku hala ka college chabani college chabani loko hluphekeni hinkwayo hi mati mara vembe swa antswa tiproblem ti nga kona college chabani college chabani phela yile vembe loko mi ku va vembe swa antswa mvula yi ni tivillage leti nga le college chabani tivillage ti nga tala le a college chabani ya aka masipala wa college chabani hluphekeni mati mara loko ma ya vembe a swi fani leswi humelelaku le matiko lama nga le mo tala wona ma na mati and ti-problem ta vo ta tendle hi ku hatlisa mi nga kona ku problem eka maxope va ku va hi ti-5 years va nga ri na mati lewa va ri le ku tshamaku vosi va ri lava ta swimela sweswi ku heta 5 years ku nga ri na mati metweni mani kuma mahungu ya misava awara ya n'we henhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava na mani nkosi na jawu ke nhleka Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela inhlekane Botbet inhlekane mayingisini ni kombela ku hangula ka leya ANC ku ri loko ni langutisa ANC yi fana na murisi loyi a nga khamba hi yexe mi pfalela timbuti namuntlha xibaleni mi nga faki miqhoko laha nyangweni ivi mundzuku nampundzu mi ya mi ta vika ku timbuti ti yiviwile ku ve mi swi tiva kahle ku miqhoko a mi nga yi fakangi laha nyangweni ku timbuti ti nga humi so hi ndlela leyi ni lava ku vula ku why va hi kakayisa malembe na malembe va hi byela ku no mukhanselara i ta panichiwa loko ri keni i ta kumeka nga ri ku tirheni ku ve va n'wi qache va kha va swi tiva kahle ku mukhanselara loyi a nga yi ku tirheni i ya ku yiveni hayi ka va swi tivi ku vakhanselara va vo va yiva va swi tiva kahle na loko a yivini mukhanselara wa kona a nga ndliwi nchumu o tlha susiwa ka yin'wana ndhawu a nyikiwa yin'wana swi fana ku i promotion musi kahlekahle va tlanga hina vakulukumba lava hlekani khalanga na cindani ka Afrika wa vulavula na vayingiseli na Francis kuna kula makawunyana eka nhlengeletano leyi nga kona laha Ambombela kumbe ku va president a hlengetela vakhanselara ni vona nga ku hungunkulu ehenhla ka vona ku va motivator so ku va kota ku va va tirhela vaaki and then eka tipolotiki ta hina swi vula mhaka ya nkoka ku ri service aka vanhu a yi kona ku vakhanselara xa vona ku famba hi movha ya kahle
va nga ri na mhaka na ku va va tsakisa hikuva va hlawuriwa mara va nga ri ku tirheleni vaakatiko vanhu va le ku rileni mati vanhu va le ku rileni hi mapatu la nga na magojigoji lomu emigangeni se a va le ku tirheni ntirho wa vona hi ku hetiseka se i ndlela ya ku va a va motivate na ku va tsundzuxa swa ku timhaka ta corruption na timhaka ta vun'we na timhaka ta ku aka service ka vaakatiko inkomu swinene. Xini khalanga vanhu lava hi voniku hi madewewe a vo ku va na nchumu vo ya ku hi hlivina hi midini wa nchumu vo ya ku ya hleviwa ku va nga ta hi xi-strategy xa ku tlhe va hi etlerisa ende va hemba sweswi va fike makumu antiko va ha ta kombela mani vhuti ya vona lowa lava ku vhuta eka maxaka yakwe inkomu. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisela Munghana Lonene FM komba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula wa vona loko ta kamba ku nongonoko lowu wu twala ku fika kwihi wo vitana munhu hi yo mhaka ni ku loko munhu o tshika a huwela fonini ya mina ni mi nyika yona kwala amoyeni ni ku hi leyi foni yi fonele i ta za cica xitata pack a cukumeta hi mhaka ku mi ta mi kha mi fona hi laha ku nga heriki se ndhuna buraweni ni va kumini va tili kwala va tlhela va tana ndhuna thaweni hinkwavo va vosi bya ka siyandani va kwala va ku hayi hi swi twile mi kha mi hi lavo hi kwala se hayi ha khensa swinene loko mi kote ku fika hi ndlela yaleyo kambe ku na xiphiqo la giyani la xa ku xitsanana gezi ra famba ku sukusela vhiki leri nga hundza vanhu vo pfuka nampundzu va kuma ku ri ha gezi kahle ku le ku endlekeni ka yini a hi amukeleni tatana Ndovani hi twa ku vo va ri yini eka tanihi va ka Eskom. Tatana Ndovani hlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Inkomu Butpet hi xeweta vona na vayingiseri. Okay swinene man hambi ni ta ku nkateko hambi ni ta ku badi kambe vhiki leri nga hundza ku ve na ku gezi ri famba xikarhi ka vusiku ri heta nkarhi ri nga se vuya ri tlhela ri vuya ri tlhela ri famba swi ndlekile na namuntlha kahle ku le ku endlekeni ka yini ngopfungopfu ka tindhawu ta Giyani Malamulele na Hlanganani. Yeah, no, Butpet, last week hi ve na problem. Ti-problem leti hi nga na tona I think hi nga ti hambanisa na leya namuntlha. Last week a hi ri na problem yikulukumba swinene eka layini ya hina ya 132 kV laha hi supply-aka hi transmission khampani ya hina ya transmission so problem a yi huma kona hi yona mhaka last week ma vona ku ve na ku tima va layita swi ku taniya hikuva problem yi ri kulukumba ku hetelele ku va na mihleketo ya ku va hi endla ti-media statement na ku va hi fonela ti-stakeholder but loko ya ha ri ka process va hi fonela va ku no va kume xiphiqo na ku va ta kota ku va va lulamisa impela va kote ku va va lulamisa problem leya yi ri kona ya 132 kVA leya yi affecta Giyani Malamulele ku fika Hlanganani so yaleyo Butpet I think yi pfariwile kambe leya namuntlha i problem yitsongo swinene la ku nga tsemeka conductor or ti-conductor so ti-technician ta hina va busy swinene va kha va le ku tirheni loko ni kha ni vulavula na vona I think maybe 30 minutes ago va kombeta ku within the next hour va ta va se va hetile ku va va lunghisa so ayo expecta ku swi nga se za swi ya kwihi ma-customer ya hina or ti-customer ta hina ti ta va ti kha ti layita a swi fambelani helo na ku tanihi Eskom ma hi zonda hala Giyani kumbe yini ti-conductor leti ti tsemeka hi ku va ti tsemiwa kumbe ti tsemeka hi ku karhala ya no ni pfumela ku i mhaka ya ku va ti karhala loko ku ri Giyani no hi nge mizondi I think i ndhawu leyi hi tlhokomelaka swinene ku tlula tindhawu hinkwato
so ku ngo va ku network ya hina mavona ku a yi stable at times va na ti-fault ti lava hi ti-attenda ku kota fault leyi nga na yona muntlha but no ma-technician ya hina va ta layita ku nga siza ku va khale se vaaki va nga vhi va swi teka ungeti ku nga suka siku rin'wana hi ku van'wana loko va kha va vutisa namuntlha a swi ze swi hleketerisana ku no sala siku rin'we ntsene hi ku phaphara hi kuma ku byi ivi va ku ri nge he vuyi gezi swi nga teka tin'hweti kumbe malembe ri nga ha ri kona hi ku vona leswi frequency yi nge le ku ndliseni swona hayi Bootpad loko na ha ri kona ela khampanini hayi no va na ni rest assured ku a swi nga ta endleka ndi yima ngopfu loko swi teka timhaka ta Giyani na tin'wanyana ta tindhawu ku ya fika vo Thohoyandou ku ya le so hayi no hi ta yima loko ku va na ti-problem to fana leti ku yi hatla hi mi pfuna swinene yeah se ni byeleni ka timhaka leti ta ku veri ofisi ya n'wina Giyani ya rhurha yi ya Thohoyandou yi ya a Polokwane ku endleka yini yeah no yaleyo I think maybe ku lo va misinformation na pfumela ku lava va nga hundzisa mahungu va nga ma hundzisanga kahle swi lo ba mina ni lave ku endla nkarhi ni ta mi vona laya hi ta kota ku hi vulavula hi yona but lexi xi endlekaka a hi pfali ti-ofisi for or hi pfala mphakelo kumbe ku pfuna ti-customer ta hina swi vula swa ku hi ta va hi pfala ti-office hikuva hi pfumelela kumbe ku ti-customer ta hina hi va seyivhela timali to tala to travel va ta ti-ofisini hi introduce ti-channel letintshwa to pfuna ti-customer ta hina leyi ku nga Alfred chatbot kona na le ka WhatsApp na USSD with just R1 u kota ku va u dial and then u kota ku pfuneka then a call center ya hina ku loko mi languta ti-area ta hina ti-customer ta hina Bootpad va tshama kule swinene ene va spenda ku va ta ti-ofisini ta hina at times ka hisa va fika laya va queue ku ve i mhaka yitsongo leyi a va ta kota ku va va loga phone lava nga phone ta ti-smartphone so yeah hi ta va hi kha hi va pfuna hi kona ti-ofisini but obviously loko ku kha ku famba nkarhi ku ya hi plan i ku loko n'hweti yi hela hi nga ha pfumeleli ku va va nghena but hi ta va hi kha hi va educate ku no va nga loga njhani va nga report-a njhani va nga endla njhani ti-follow up swa swivangelo hikwalaho etsani tatani Ndubani etsani yanani mahlweni ya a ni ku swin'wanyana swa swivangelo i timhaka ta safety loko mi languta ti-office ta hina to tala swinene a ti hlaseriwa hi ti-protest na ti-customer lava a va fika va lwa masuvana so but ku tekiwe xiboho xexi xa ku no a hi oloviseleni ti-customer ta hina instead ya ku va endzela ti-office ta hina va nga kota ku loga va tshame makaya swi nga va cost na cent hi ndlela yaleyo than ku va teka ti-taxi kumbe va spenda petrol va ta queue va queue just ku ta va loga va kuma reference number yeah minkarhi ya ku tala ni loko ku ta ku cinca ku na vanhu va rhangisaka leri hungu minkarhi ya ku tala mi ta twa ku se vakhegula vona swi ta endlisa ku yini loko swi tetlana na loko sweswiwani vanhu vo tereka va terekela mati laha handle mi ta twa ku ya vakhegula va le ku hluphekeni hileswaku xin'wana na xin'wana ku lweriwa vakhegula n'wina mi ri yini ka va lava va vulaka sweswi va nge vakhegula swa endleka mi kuma ku a va swi koti ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti mi ti hlamuleke na ku khaleni ka khaleni van'wani veri loko ku nga setisiwa timhaka ta tiphilisi minkarhi ya ku tala vanhu va tshunguriwa hi injection leri ra ku bona vakhegulu lava loko va ya a titliliniki va fika va nyikiwa maphilisi a va nga tsaki loko va nga tlhaviwanga injection se kambe sweswi swi tikomba se va toloverile se mi angula mi ku yini ka swiyimo swa muxaka wolowo tatana Ndubani ya no Bootpad hi ta va hi kha hi va tshunelela hi yona mhaka van'wanyana va ti-customer ta hina na loko va tshika va humelerile ti-ofisini ta hina ku nge vi ku va tlherisa ku no tlhelani
still hi ta va na vanhu lava nga ta va pfuna mara hina leswi swi vitanaka hub on wheel swi vula swa ku hi ta va na movha kumbe ti-campaign leti hi nga ta va hi kha hi ti endla ku va hi va dyondzisa na ku va hi va pfuna so hi ta endzela ti-village to tala to hambanahambana hi hub on wheel hi kha hi va pfuna na ku va educator ku no loko nga ku i vakokwani va nga kota ku va va tirhisa hi swifunani leswi swa kala network va nga tirhisa USSD kumbe va kombela vatukulu va va pfuna hambi ku fonela call center swin'wana swi taniya ene loko u languta Bootpet vakokwani vo tala mi kuma ku va tshama na vatukulu ene va na ti-WhatsApp swi taniya so i vanhu van'wanyana lava nga va supportaka va va pfuna loko va tshika va va na ti-problem but na tinambara ta hina loko swi ya mi ta kuma ku nkarhi wun'wanyani manager ya le Giyani nambara ya yena yi accessible ku loko ku tshika ku va na ti-follow up va kota ku n'wi fonela direct masivona se Alfred lo i muyini Alfred loyiwani ko va app leyi yi nga developiwa ni vula swona yi interacta hi ririmi rihi oh no hi xilungu no so far ka ha ri xilungu ntsena but ni pfumela ku va ta va kha nkarhi wun'wanyana va eda tin'wani ta ti-language swi ku taniya se loko ti nga se va kona hina hi nga xi tiviki xilungu ke ku endleka yini tatana Ndubani ya hi yona mhaka Bootpet ni ku ya ha ri kona ku va hi pfuna ti-customer ta hina still loko va struggle we are available hambi ku hi fowunela kunene ku va hi va pfuna hina timovha leti nga ta va kha ti endzela ti-village va ta va kha va pfuna hambi ti-technician ta hina loko va kha va hundza va kota ku va vutisa ku no Alfred ene ndi twa va kha va pfuna ku na lava ni ri na vona hi kha hi endla ti-audit va ku no ti-customer va ta hi va nyika information so swi vula swa ku ti-customer ta hina hi ta va hi nga va lahleli mavoko hi ta va kona hi va tshunelela hi va pfuna hi tindlela hinkwato no ni mi twini Ndubani khensile swinene nkarhi wa n'wina se mi ri vaaki va Giyani mi nga chavi a ko va na xiphiqo na koho a hi timhaka ngopfu ta ku la ku famba gezi ku pima ku siri nga ha vi kona ku tshame ku va na van'wana va ku ta sala ku ri rhumbi ndhawu leyi se loko gezi ri ka ri fambafamba ri ku tani hina ku chava ka ku na Eskom se yi le ku hoxeni xandla ka ku himpela Giyani ku sala ku ri rhumbi khensile swinene Ndubani mina support leyikulu ka hina Bootpet a khensa no inkomo iseswo mingisero Munghana Lonene FM makombandela i va ka severi n'wina mi kha mi vilerisa hi timhaka ta ku gezi ra famba a hi xexo xiyimo hi ndlela yoyoleyo i ntiyiso vakokwana a va vula sweswi va ku loko mi nga ni tlhavangi njekiseni mina a ni tshunguriwa a nga ni tlhavangi na njekiseni munhu loyi leswaku swi vula ku a va tlangela vatshungi ku na un'wana a nga ni rhumela hungu rin'wana a ku kumbexana loko hi kha hi vulavula a hi anamiseni miehleketo hi languta ka timhaka ta ku xana loko hi vulavula hi timhaka ta vukorhokeri lebyi byi nyikiwaka hi mfumo ko va mati ntsena na miri yini timhaka ta gezi miri yini timhaka ta ku antswisiwa ka switarata miri yini hikuva vaaki va kha va kuma vukorhokeri lebyi a va nga byi kumi van'wana va akeriwa tiyindlu sweswo dako timhaka ta ku vanhu va mike vutivi hi nga hetelela hi swi kongomisa ka mfumo kihi leyiwani nhlokomhaka leyi ni nge te siku rin'wana hi ta fanele hi vulavula hi yona na ku kusukela lembe ra 1994 ku fika namuntlha hi nga va hi kule ku fika kwihi tanihi nhlayo ya vanhu swin'wana swa swivutiso leswi a hi fanele hi ti vutisa swona loko hi kha hi ya mahlweni xana n'wina mi angula mukweni ka mhaka yaleyo nomboro yaleyo ntolovelo ya 0860 002543 ni la ku bula na good enough Mashego amhleri wa tipolitiki hi vona lava ku va hi teka hi gondo leri hi famba swin'we hi twa ku va ri yini bona hi timhaka leti ti nge le ku tlakukeni ku ya amahlweni hi ndlela yoyoleyo inakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela vona twi kusuka halino a studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani I am kidding mingiseri I am kidding good enough Mashego hi bula na vona hi twa ku tanihi mhleri va ri timhaka ti ngani loko xiyimo xi titani va African National Congress va rhambe ni ta swi vekisa ku yini va rhambe vakhanselara ku ya eka
nhlengeletano leyi nga koho leyi a Nasrec ku va ku ta langutiwa hi timhaka ta ku xana ku nga antswiwa njhani timhaka ta vukorhokeri lebyi byi faneke byi ya ka vaaki hi ndlela yaleyo. Good enough inhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. inhlekani brapet na vayingiseri va Munghana Lonene FM. No aya khensa swinene. Good enough loko mi nyika nkarhi wa ku va mi bula na hina nhlekani lowu. A hi sunguleni kwalano ka ku loko mi twa ku vakhanselara lava nga ka masipala wa kumbe lava va nga ka bandla ra African National Congress va ya ku hlengeletaneni namuntlha ku na leswi va swi vitanaka roll call, swi mi hlamarisile? Swi ni hlamarise ngopfu i ku ri loko vanhu va ya ka nhlawulo va byeriwa leswaku ka local government va hlawula vanhu va vona, leswi vulaka leswaku loko u ri mukhanselara u tirhela vanhu va lava va ku hlawuleka ka ward ya wena, a wu na boss n'wanyana boss ya wena i vanhu lava lava ward ya wena. Loko ku na leswi u lavaka ku swi tiva ku ri va ri layini vutirheli lebunjhani ku laveka leswaku u ta va kombela, u ta va rhamba va ta ka ntsombano, va ta ku byela, ta va vutisa, ta ku byela leswaku hina hi lava swilo swi fambisa hi ndlela leyi. Boss ya wena i la ka ward ya wena, ku na boss ya wena n'wanyana ku ri i le Luthuli House. So in nkarhi leyi ANC ndzi twa leswaku va rhamba tikhanselara ta voho, ti vutisile ku ri ANC yi kuma kwini khanselara, ku ri khanselara i khanselara ya vanhu. So leswi swa ku byela ku ri Brapet leswi endlekaka kwala a hi ku ri ANC kumbe i tiva ina vo khanselara kumbe yi vulavula leswaku vanhu va hlawulana munhu. Hi nkarhi leyi kula hina i ri le xikolweni a ku na nkarhi wun'wanyana ku ri i ta byeriwa leswaku ku ta munhu wa masalamusi, va ku ta va ku na munhu wa masalamusi le xikolweni. So mi hakela mali kumbe u hakela 50 cent leswaku u ta nghena ka masalamusi layi. Loko u ri le ka masalamusi ku na ku pet tana kwala, so loko u ta a teka sakatuku a yi veka la ka a teka sakatuku a yi veka la ka nhompfu ya wena. So loko ku huma tixeleni u kuma leswaku ta huma tixeleni kumbe tsiva tixeleni kuma 60 cent la ka yena, a ku nyike a humise xeleni la ka nhompfu ya wena. U twisa ku ri kambe mali leyi a yi ri kwini nkarhi la ku tala ngopfu. So leswi ndzi lavaka kwala ku ri ANC leswi swi endlaka nyamuntlha i leswi i xilungu va ku ku na ti-optics ku ri matihlo a ta vona yini, leswi va endlela matihlo ku ri va ta ku u va vonile ANC, u mu twile president Ramaphosa u va byerile ku ri loko va ta la kaya ku laveka va lumisa swilo, a ri ku ri va vona ku ri swi ta endleka. Va swi endlela matihlo ya vanhu, va fana i masalamusi ntsena leswaku loko lembe leri taka u ta teka maxeleni lawa tsevu lawa ku ri a humelela ka nhompfu ya wena, u ri u ta cheka ku ri kumbe a swi kota ku xava, u ta kuma ku ri a ta xava. So u ta ku ku vulavula ku ri munhu wa masalamusi leyi na lembe leri taka ni ta hakela 50 cent leyi leswaku ni ta nghena kumbe swi nga endleka ni kuma swin'wanyana swa ku hundza maxeleni la 60 cent leya ku ri mi yi kumile. So hi leswi swi endlaka so i masalamusi ntsena leswi va tiva kahle ku ri a ku na swilo swa nkoka leswi ta humelela, kambe vanhu va vona va nga tidyondzisi ku yingisela vanhu lava va hlawuliwaka lava humaka koka ta vona. kambe a ku nga ta va na swilo swa nkoka ku ve va ri va ya ku dyondzisaneni ku swi na nkoka ku fika kwihi ku va na tinhlengeletano na ti-constituency kumbe vanhu lava va va mi hlawurile kumbe va lava mi va ku mi va yimerile, mi kota ku va tivisa na ku va lemukisa mintlhontlho leyi mi nga va ku mi kha mi hlangana na yona tanihi makhanselara? Brapet khale a ku na vanhu van'wanyana la ku va ku ri va kurile va ri i ti-school committee la a yi kula koho va ri ku na school committee i tata na xiluvana i school committee. U kula va ku byela ku ri school committee loko ku na ti-problem to karhi la ka ndhawu u ta ye u ta vulavula. Loko va ri ku na loko va khomiwa vanhu hi nkarhi wa 1986 va ri vona khomiwa maphorisa ku laveka munhu a ta vulavula, a ku yena tata ni xiluvana a ta vulavula. A ku nga na munhu wa ku ri muhlawurile, a nga hlawuriwanga munhu loyi, a ri munhu wa ku ri vanhu va ndhawu va vone ku ri u na vutlhari byo karhi va ku ri va laveka ku fambisa swilo, so va mu teka a nghena ka school committee na timhaka ta swona loko ku na ti-problem tin'wanyana. ANC leswi va swi endlaka sweswi swi komba ku ri a va dyondzi nchumu, i ku ri loko u lava ku ri ku hlawuriwa munhu a ku laveka u va byela u ri ANC ku ri lunga ra ANC i Mashego, lembe leri taka mi ta hlawula Mashego. Ku laveka va famba va ya ka vanhu lava vutisa leswaku
i mani munhu ni mi tshembaka ye n'we la mi ri kona mi tshemba mani i mani munhu wa ku ri u pfune vana va ku tala va ku ri a va na swintlangu i mani munhu wa ku ri u pfune vanhu van'wanyana va ku ri va khome hi maphorisa kumbe u kuma ku ri loko se va mi sentence va ku laveka hi xilungu va ku mitigation of sentence a tata no Paulo sa n'wi tiva i munhu wa ku lunga leswi swi endleke swi ta lunga so loko kambe a va tirha i ndlela yoleyo a wu ta kuma ku ri vanhu lava hlawuriwaka a hi vanhu va ANC and loko va nga ri vanhu va ANC loko swilo swi famba kahle lava tshamaka kona ANC national vo sirhelele ka ANC hi vona lava swi kotaka ku teka advantage va ku ya mina i ri mfumo ya tirha loko ya Vuwani ku na mati loko ya Giyani ku na tindlela ku na tipatu loko ya Seshego ku na tindlu mara i ku ri mhaka ya ku ri i tiriwa i munhu wa la hansi wa ku ri u hlawuriwe vanhu va tiva ku ri matimba ya ale kwini as long as bo va nga lavi ku ri vanhu va tlhawula vanhu va boho va lava ku ri va ku nyika maxego va ku hlawula maxego ku ri maxego lunga ra hina swi nge lungi hi swi vonile nkarhi leyi i sungula mfumo wa local in 1995 vanhu va ku tala va ku ri a va ri tikhanselara va huma ka education a va ri vo thixera u hume ka vuthixera a famba ta va mukhanselara mara u kuma ku ri munhu u tsandziwe i tlilasi ya ku ri i na vana va swikolo xitsongwana 32 ya so mara tiki va nyikiwa wota ku ri i na 10,000 ya vanhu va ri swilo ta famba that's why loko u languta ndzhaku mfumo ku sungula 95 a nga fambi kahle ku ve na nkarhi loko ri a ku khome tatana Thabo Mbeki ku ri a ku na ti-project ta ku endla ku ri vaakatiko va swi kota ku languta ku vangurisana na mfumo mara hi nkarhi wa Jacob Zuma ku ta sweswi nkarhi wa Cyril Ramaphosa a ku na nchumu lowu endlekaka hi mhaka ku tikhanselara va tiva ku ri hina hi tirhela ANC a va tivi ku ri vo va tirhela vaakatiko va lava tirhaka ka wati ya vona leswi vulaka ku swi nga swi ri swin'wana swa leswi endlaku ku na timhaka ta vuhlanganisi exikarhi ka vaaki na makhanselara swi tikomba ongeti a swi le ka xiyimo xa le henhla vona va twisisa ku va le ka vandla ku tlula va rhangisa ngopfu vandla ku tlula vaaki kambe ke mi nga va sola ke loko ku ri ku mi tshame mi twa khale ka president Zuma va ku lexi rhangaka mahlweni i ANC ku tlula mfumo loko ku ri ku a ni swi tshahi kahle hi yona musikoti yaleyo yo i nge va soli bo i mhaka ku ri va hlawuriwe i ndlela yoleyo va byeriwile ku ri loko u ri lunga ra ANC swa ku sungula ku rhanga ANC so vanhu la vaakatiko i vo va ta ka ndzhaku ka ANC mara sweswi ku laveka ku ri loko ANC i lava ku kuma vanhu lembe leri taka ra 2026 yi tshika leswaku ri leswi ndzi vulavuleka vhiki leri ya Braped ni ku ANC yi ta na mbuti va ku leyi mbuti ma tiva mbuti ya tiva mbuti ya le ka Silawule va ku hi mbuti ya ANC leyi loko mi hlawula sweswi mi ta hlawula mbuti leyi hi ku ri mbuti leyi ya ANC mi ra mara ni rina yi tiva tatana Xiluvana a ri ka sikulu komita ku no tatana Xiluvana a nga tirhela ANC yi mbuti leyi so leswi kumbe ni khomele nyana kantsongo Mashego ni teka nhlokomhaka ta mahungu laha hi ta kota ku ya mahlweni ku mhaka leyi mi taku na yona yi na nkoka ngopfu ku hi nga yi tlovatlovi mi yi hlamusela kahle a hi tweni ku mahunga misava ora yambirhi ya yimise kwini ndhawu ya yisa mahlweni andla ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona good enough Mashego umhleri wa politiki leyi nge le ku buleni na yena nhlekani wa siku ra namuntlha leswin'wana swi suka ka nhlengeletano leyi nga koho le a Nasrec laha ku nga hlangana makhanselara ya kusuka ka vandla ra African National Congress va endla leswi va swi vitanaka roll call ya ku va ku hlengeletaniwa ku langutiwa ku xana timhaka ta vukorhokeri eka vaaki ti nga va ti kha ti tsandzisa hi yini naswona vakhanselara hi vo va tsandzeka ku yisa swiviko eka vaaki hi yo mhaka switsanana vaaki va kha va kombisa ku vilela hi ndlela yoleyo ku nga ri khale ni ta va ni kha ni bula na Surgeon Rikhotso hi ta va hi kha hi bula na vona hi mhaka ya ku va ku ri na ku cinca ko karhi loko fambelanaka na vanhu lava nge le ku ringeteni ku lava ku ta va maphorisa ku cinca koloko tshama u ri endleve tatwa ku cince yini kambe ke hi nga se endla tani na ha ri na vona mhleri wa politiki good enough Mashego a mi nga mi kombisa timhaka ta ku ku tisiwe mbuti va ku leyiwani mbuti i ya ANC mi vhotela yona hambi n'we mi ringeta ku tisa van'wani va mi byela ku n'we mi vhotela leswi mi nga ya mahlweni va ku byela ku ri leyi i mbuti ya ANC ku laveka u tiva ku ri mbuti leyi i ta endla leswi ANC i mi tshembisaka so mbuti leyi
va veka tiplakati va veka na timanifesto va ku no ANC loko yi ta la Vuwani kumbe la Bungeni yi ta endla leswi na leswi na leswi mara mi nga karateki ngopfu ku ri mbuti leyi yo ya ANC mara ANC yo leyi ta endla swilo so loko n'we mi rila mi famba mi ya ka mbuti leyi mi ku no mbuti yina yi vona leswaku ku laveka mati mbuti leyi ri ka n'we no ni ta famba ni ta vulavula na vurhangeri bya mehe bya party yi nge solovi nchumu so nakoho u kuma ku ri na loko nawu u ku loko u ri mukhansela loko laveka ku va na ti-meeting ti khomaka a yi khomi hi nkarhi leyi mi ta yi vona ku ri input leyi ya ANC hi nkarhi leyi ku ta va ku na imbizo ya meyara kumbe ya manimani se mi vona yi va kona yo kwale yi ta vulavula ku ri no hina hi humaka what manimani so i leswi endlaka ku ri vanhu loko va kwatile u kuma leswaku va tirhisa ndzilo ngopfu va chisa swilo swa ku tala ngopfu i ku ri a va voni ku ri ini a va tivi ku ri i mani lava rhangaka laha ka vona so problem ya ANC yo leyo ku ri a va yi dyondzi hi ku ri va ke va try le Tshwane swa ku sungula loko va ta lahlekela hi Tshwane va teke Thoko-Didiza va ya na Heli va ku vanhu va le Tshwane sweswi hi lava ku mi nyiketa meyara ya n'we loko mi heta ku hlawula ku ta va Thoko-Didiza i nkarhi lowu ANC sunguleke koho ku lahlekeriwa hi mfumo wa le Tshwane ku ri vanhu a va komba ku ri loko hina yi lava munhu party ya ANC a swi pfuni ku ri mi tata na munhu un'we ku ri brand ya ANC i thyakile ka tindhawu tin'wanyana mara ku na vanhu va ku ri a va thyakanga va ku ri va basile va ku ri a va swi kota ku tirha va nga swi kota ku hlawuriwa that's why loko u languta ta va leswaku ku na timasipala ta ku tala laha ku kumeka ku na ti-independent bracket i ku byela ku ri vanhu va kwate hi mhaka ya ANC ka independent n'wana famba ka ward n'wana ku ri i khome independent u va vutisa ku ri kahle swilo yini va hlawule independent va ta ku byela ku ri munhu loyi a khomeke kwala a ri munhu wa ANC a ku na wati ya ku ri a yi khomiwe hi party n'wanyana ya ku ri endzhaku ka party leyi va hlawule independent i ti-party ti-wati ta ANC swi kombaka leswaku munhu loyi ku ri independent ANC a yi fanele i tirha na yehe na vanhu lava tshamaka kona mara ANC i ta ku no le a hi mbuti ya hina nono i ta ku munhu loyi opposition na ku ri a ku na ka local government a ku na opposition party ku ri vanhu hinkwavo lava tirhaka ka local government i vanhu lava lavaka leswaku endleka swin'wanyana so mara u kuma ku ri va ta ku na opposition party leyi wa opposition mara munhu loyi a yi wa opposition ku ri i munhu ku ri u hlawuriwe hi vanhu lava va lava leswaku ku ta va na ta vukorhokeri lava tshamaka kona mara ANC a yi pfumeli so hi leswi ANC lavaka ku dyondza swa ku ri timbuti ta yona tihomu ta yona na tinguluve ta yona ti nga hlawuliwi ku laveka i vutisa vanhu va ta nyika ku ri hina hi lava ku hlawula munhu hi lava ku hlawula munhu loyi mi tivaka hayi munhu un'wana na un'wana kumbe swilo swin'wana kumbe xiharhi swin'wana leswi mi swi tisaka laha ka hina veri mundzuku va ta hi nyika munhu loyi a nga a ta vulavula na hina kambe a ni lava ku kamba kan'we loko hi kha hi hetisela ku leswiwani loko ku ve van'wana va kha va swi vitana matshopetani van'wana va swi vitana electioneering van'wana va swi thya mavito yo hambanahambana mi vona ongeti loko va huma va ta vuya va hi byela yini loko ha langutane na ku ha ta va na lembe hinkwaro hi ri na vona tanihi makhanselara ya hina ka miganga hi ku hambanahambana ka yona Prophet va vulavula na swin'wanyana va ku loko mukhanselara a nga tirhi va ta mu caca ka position va ta mu susa ka position leyi a khomeke yona sweswi i lembe ku sele tin'hweti ntsena leswaku va mukhanselara ku yiwa ka nhlawulo so mundzuku loko va huma va ta vulavula leswaku mi twile president va vulavula I'm sure la ka va teka mahungu va ta kuma leswi va ta byela ka vanhu lava 6,000 ya vona malunga la 6,000 ya vona laha ku ri sweswi u ti vutisa ku ri swi tsandza kwini ku ri a vulavula na vona hi WhatsApp va ta endla WhatsApp group loko lava ku na vona va na vona ka WhatsApp kahle va ta vutisa ku ri hey what 7 Shatale hi twile ku ri a ku na swilo swa a ku na mati swi endla njhani swilo yini u ta teka vanhu ka ku tirhisa ku tala va yisa le ku na ku ro tirhisa data ntsena vulavula na vona ka WhatsApp swi tlhelela ndzhaku ka mhaka leyi sunguleke yo ya ku ri leswi ANC endlaka le Nazareth i masalamusi ntsena va ta humisa tixeleni kevu ya tixeleni ka nhompfu ya n'wanyana munhu loyi u ta tsaka ngopfu lembe leri taka u ta ku
wa ta munhu masalamusi ku laveka ni hakela 50 cent ni ta mu vona hi ku ri swi nga endleka ku ni kuma mali ya masalamusi a ku na nchumu lo twakala ku ri kumbe mara va ta vulavula vo mundzuku mara Brapet o tsundzuka leswi ndzi swi vulaka ku ri i masalamusi ntsena loko u hakele 50 cent ka masalamusi a swi endleka u kuma tsevu ya tixeleni na ku ri u hakele 50 cent swi ta endleka na mundzuku. Wun'wana i ri mi nga si famba ni mi vutisako ka mintlhontlho hinkwayo leyi langutanaka na yona xana hi timhaka ta ku vanhu a va ri vangani hi 1994 vanhu va nga ni hi 2025 swi nga langutiwa na sweswo ki loko vanhu va ka va tsandzeka ku kuma vukorhokeri kumbe va ka va nga kumi vukorhokeri hi kenela? Is it a factor leyi hi nga yi nghenisaka hi ku a factor Brapet ku ri loko u ri papa wa muAfrika u teka vasati vambirhi kumbe vanharhu kumbe tsevu ya vasati loko se xitsongwana xa wena xi ri 20 kumbe xi ri 30 kumbe xi ri 40 u nge vulavuli ku ri se mi ta khoma hi ndlala hi mhaka ku ri se mi tele ngopfu ku na leswi va ku hi ku pulana ka mfumo ku na swin'wana va ku hi IDP masipala n'wana na n'wana u fanele u swi kota ku byela vanhu ku ri hi lembe ra 2030 ku ta va ku na vaakatiko vangani so tiphayiphi tindlela tindlu ti-stand ta ku ri ta xavisiwa ku fanele ku ri ti fambisana na ku kula ka vanhu so u nge endleki u na switsongwana u na 1 ya switsongwana so loko se u na 7 ya vo va fakaka rumi i rin'we ku a hi se phela swa komba a hi lembe ra 2025 ku na ku plana ka mfumo that's why na budget ya hina i 2.6 trillion sweswi ndzhaku i nkarhi wa Nelson Mandela a yi ri 900 billion kumbe 1.1 billion ya kula na loko yi kula komba ku ri na vukorhokeri a vo fanele vu komba ku ri vanhu lava kurile a ku na factor ku ri hi 94 vanhu a va ri kumbe 42 million sweswi 61 million ku laveka ku va na ntirho wa 61 million China i na more than billion ya vanhu sweswi a yi na less than billion i 1994 mara a ku na timhaka leti vanhu va laka hi tona Afrika-Dzonga. Swi vula ku na sweswi hi swi twaka va ku hey hi na xiphiqo xa mati hi mhaka ya aging infrastructure swa ha vuya kwalaya ka plani wa vo la aging in kwatisa ngopfu Brapet loko u na movha sweswi u tiva kahle ku ri endzhaku ka malembe ka 10 ra malembe movha ya wena nge swi koti ku tirha u endla ku ri wa plana ku ri loko se ku hela 60 months kumbe 10 ra malembe movha ya wena ku laveka ku na service so na vo va tiva kahle ku ri ku na aging infrastructure va endle yini u languta Gauteng Joburg bo Mera Morero va tive kahle ku ri infrastructure leyi i na time frame ku na ti-engineer ta ku byelaka ku ri infrastructure leyi ta famba njhani mara ku na ku ri va teka mali va yisa kwalava so va tarhela i-aging infrastructure ina swilo swin'wana swi na date ndio yi tlhelela ka example leyi ni tirhisaka u nge ku loko ku hele ku dya le ndlwini ku no nyamuntlha minyeji hi mhaka ku ri xinkwa xi herile xinkwa xi ku byerile ku ri lofu i teka masiku mambirhi kumbe siku rin'we ntsena ku laveka u tshama u renewa swilo leswi va swi endlaka so a ku na factor leyi na Eskom leswi lo swi ku ri hi 94 a ku nga na vanhu va ku tala va ku ri va na gezi sweswi ku na gezi lo xi a swi tirhi ku ri i lembe ra 94 loko va ku va ta nyika vanhu hinkwavo gezi a va fanele va tiva ku ri ku laveka ku va na extension ya grid ku fanele ku va na ti-process ta ku tala hayi ku ri loko se swi endleka ta ku hi phela vanhu va ntima va nga na gezi sweswi ku na load shedding mhaka ku ri vanhu va ntima va na gezi a swi tirhi sweleswo Brapet. Good enough Mashego kheseni nkarhi wa n'wina. Tshame. Good enough Mashego mhleri wa tipolitiki lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM severi timhaka ta ku sweswi namuntlha ku na vanhu vangani mi nga ni byeli ka kunguhatiwa loko ka kunguhatiwa mi kunguhate yini mi nge ni byeli mi ku hayi phela tiphayiphi leta khale a mi swi tiva ku ti ta va ta khale siku rin'wana a mi kha mi kunguhata yini ma vo mhaka ko mtweni 0860 002543 na ku ya ka tatana kumbe Surgeon Records hi lava vanhu lava ku va ni bula na vona sweswi
very va humesa xitatimende loko na heta ku bula na vona ni ta twa wehe kwalaho nga koho ka nomboro yale ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za ni nga se bula na vona ni pfumeleni ni sungula no hundza laha ni mi twela kule kumbexani a mi fanele ku nga va yimaniyana i nga ri kumbexani a ku fanele ku ri xin'wana yimani ni twe ku okay a hi ringeteni futhi matwala ku a hi wona microphone walomu nga ka wona kambe yimani hi twa ku sweswiwani ku ta ndleka yini ku ya mahlweni a hi ringeteni futhi ma swi twa ku na n'wina ma titwa yona swi twa ku leswiya swi dika ri mi vulavula mi langute hala wani kambe a khensa swinene mani a hi sunguleni kwala ka xitiviso lexiwani tanihi ndzawulo ya maphorisa mi ri kahle kahle ku endleka yini inkombo pet mi ta tsundzuka ku ve na xinavetiso leswiya swi nga va koho lembe leri hi nga va ka rona swi nga pfala hi ti 18 ta July leswi nga humelela ka vhiki leri nga hundza a hi ri karhi hi sungula ku fonela vanhu lava swikombelo swa vona swi nga amukeriwa kumbe lava hi nga kuma mavito ya vona ya ri aka list leyi nga yi kuma kusuka a National Head Office se kusuka vhiki leri nga hundza hi va fonerile ku va va ta tiyisisa leswi va nga vula ku va na swona loko va ri karhi va apply swo fana na either ti-diploma kumbe ti-degree ka nkarhi wa sweswi lava hi nga sungula hi voho i vanhu lava va nga na matric na swikhedzekhedze swin'wana leswi va nga swi endla ndzhaku ka matric hi lava hi nga sungula hi vona se va tile kusuka vhiki leri nga hundza va ri karhi va gidela hi tlhe hi va nyika na siku ra ku namuntlha va ta va ya sungula ku tsala namuntlha na mundzuku so swi nga leswi hi fike ku va na xiphiqo lexi ka nkarhi wa sweswi xo ka xi nga si lulamisiwa naswona hi nga swi tiviki ku xi ta lulama rini kambe Mopani District Commissioner Major General Willie Mashaba va kombele swinene ku va kombela ku khomeriwa ngopfungopfu aka xifundzatsongo xa vona xa Mopani ku va na vanhu lava va nga kumeka va ta namuntlha va tlha va fika va nga swi koti ku va va tsala swikambelano swoleswo hi swi tekela nhlokweni ku va tirhisa swa ti-transport na swin'wana na swin'wana kambe a swi le ka vulawuri bya hina tanihi xifundzatsongo xa Mopani i xiphiqo lexi nga kona kun'wana na kun'wana se ku na lava mundzuku a va fanele va ta na vona va komberiwa ku va nga ti hikokwalaho ka ku va xiyimo lexi a xi tshamiseka ene a wu swi tiva ku i xiyimo lexi nga ta lulama rihi kahle na hina ku i xiphiqo muni ku fika sweswi a hi si byeriwa ximfumo hi ku a ni ta koho kwalano ku kahle xiphiqo yini mi xota tirhaba tipensele mi xota yini xiphiqo yini a mi swi tivi ku fika sweswi botpet mi nge hi kombisa ku na loko swi ri koho a xi swi tiyisisiwa ximfumo ku hi swona swiphiqo hi yo mhaka hi kombela ku khomeriwa swinene hi ku loko u no kombisa xiphiqo lexi nkarhi wun'wani ku hleketeleriwaka xoho mi kuma ku lava va fanela ku va ta mundzuku lavo va ta swi tlha swi fika swilo swi nga tshamiseki ku ta va ka ha ri xiphiqo mi ta tsundzuka ku ti-application kumbexana ti-application ta lembe leri loko ti endliwa a swi nga endliwi ku fana na masiku ndzhaku ku tirhisiwa tifomo swilo swo tala a swi endliwa online se swilo swo tala swi nga languteriwa ku swin'wana swi nga va swi ri na ku tlhentlhelanyana endzhaku kambe a va hi khomeli swinene yo mhaka na loko hi kombele nkarhi ka Munghana Lonene ku hi tiviseleni vaakatiko ka mundzuku va nga rhumeli vana ku va ta leyi va tivaka va ta aku tsaleni swa ha yimisiwini nyana kambe va ta tivisiwa hi nkarhi lowu nga ta ka wu nga heti mbilu va ta tivisisiwa kwini hi ta tlha hi va fonela tanihileswi hi nga ndlisa xiswona ku sunguleni kambe loko hi tlha hi va na nkateko wa ku va hi kuma ku maybe xiphiqo xexo a hi nge namuntlha sweswi xo lulamisiwa swi vula ku hi ta sungula ku va hi lulamisa na lava fanelaka ku va va pfuna ku vona ku va nga sungula ko tarini va ta tsala hi ta va fonela kambe loko ho tshuka hi ri na swiphiqo swa tifoni swi vula ku radio leya hina hi laha minkarhi yo tala na loko hi ri na swiphiqo hi ta ku hi ta kombela koho hi ta tlha hi vuya kwala nkarhi wa xavisiwa swi ta lava va xava nkarhi lava xiphorisa ku va swi tiva nkarhi wa durha va xavisiwa kambe a ni lava ku kambela ka mhaka leyi swi tiveke mpundzu lowu ku swi nge hi koteki ka lava va nga fika namuntlha va tlhela ntiyiso ene swi tiveke se na roll call hi tekile nkarhi hi kamba ku va swi kotile ku fika hi yo mhaka General Mashaba va kombisile ku nkarhi wun'wani ku nga va swiphiqo lexi mi kuma ku van'wani vanhu xi hetelela xi va siye nkarhi wun'wani va tshikeleleke na emiehleketweni ku spende timali a hi pfunekanga a swi le ka vulawuri bya hina
kambe hinkwavo ka voho hi va tsundzuxile kumbexana ku va tivisa lava a va ri kona xiphiqo lexi hi ri na xona Okay. lava sweswi hi nga na xiphiqo na vona hi lava va nga ri ku kona mi kuma ku na un'wana a nga suka joni kumbe va ri va Cape Town a tiva ku i ta ku tsaleni a Giyani se a ni kombela ku mundzuku a nga ha tiku ndhawu leti ku tsariwaka tona hi le Tzaneen na le Nkowankowa na Giyani swi ta hi ku hi va yisa kwihi sweswi ku ya vinyi va tindhawu hi vona va nga ta kota ku va va hi tiyisisa loko va ta hi nyika tindhawu totoleto ku va vanhu lava kota ku ta va ta tsala mara sweswi swi yimisiwile nyana nkarhi wu nga hi teki mbilu hi ta tlhela hi vuya hi va tivisa mi sungula tindhawu futhi swa ni vava sweswo loko mi kumisa la Giyani mi xota ndhawu kumbe tindhawu leti mi vulavulaka tona Giyani Tzaneen na le kwini na le Nkowankowa a Phalaborwa va ta Giyani hi tsandzekile hi va ta Giyani loko mi zame hi twa botpeteri la hi ndzawu swi ri va hi tsandzekile mi tsandzeka njhani hambi mixo wa namuntlha a hi kumini holo kun'wana kwahalaya a Tzaneen mo hi nga vuli vito ra ndhawu Yeah. loko va fanele va fika va ya tsala vinyi va ndhawu va ku hi na tlilasi fambani mi ya lava ndhawu kun'wana so mara kahle ka vanhu lava va nga na tiholo van'wamabindzu ku na swilo swin'wana botpeta a hi vi na swona ka budget swi le kule na hina laha hi le ka xifundzatsongo xa Mopani mara ka lava va swi kota ku va hi pfuna ha swi tiva ku va koho mara swi ya hi nhlayo ya vanhu va kona vanhu lava swi lavaka ku hi pfuna hi ngo le ka xikombiso kumbexana vo fana na vahlavi nkarhi lowu nga hindza va swi laveni ku va hi pfuna mara hi ku langusa ndhawu na nhlayo ya vanhu leyi hi nga va langusela mi kuma ku swilo swo tala swi va swi kumeka swi ri karhi swi salela ndzhaku so na sweswi hi tikumeli tindhawu ntiyiso mara namuntlha le a Tzaneen a swi fambangi kahle ho tshemba ku kumbe nkarhi lowu taka loko se hi va fonela swilo swi ta va swi tshamisekile kambe xiphiqo lexi nga endlaku ku nga tsariwi namuntlha a hi swa tindhawu ya a swi yelana na hlamala ku ndhawu yi nga kayivela njhani ko tindhawu to fana na va na la Giyani ku nge tsaleki ka community hall ku na swo tala leswi hi swi langusisaka loko hi nga siya mi ya tsarisa ya tsarisa mi languta yini mi nga hi kombisa vupheta ku swi le ka muthori na vinyi va ndhawu holo na yona ya bukeriwa hi nge va sukeli va ka masipala hi ku yini kambe sweswi va nga swi twa ka xiyanimoya hi ku hambi ku ri namuntlha laha a hi ri koho xiyimo xa kona a xi vona ku xi tshamisekile a xi tshamisekanga ku fika kwalano mara ku za hi ta fikelela ka ku va hi teka ndhawu hi va hi ringete tindhawu to tala hi swi vonaka ku na lexi hi nga ta xi endla ene vana va vanhu va fanele va tsala kasi mi mfumo wun'we na hi mfumo wun'we mara holo ya ka masipala ya mfumo hayi swi na vulawa ni vone ku phela loko languteni la Giyani sweswiwani ku na okay Giyani college ve le ku yi pfuxeteni a ya ha fikeleleki ku na khale ke le Unigaza ku ri na tiholo laya a ta ha tirhi tintsanana se mi lava holo ya ku teka vanhu vangani ku ya hi nhlayo ya vanhu lava va nga koho sweswi va ya kolomu ya ka va ma 1,500 lava mi langutela ku va nghena xikan'we hi va langusele ku na loko sweswi a va vekeriwe ku va fanele va tsala masiku ya mbirhi leswi vulaka dyambu ra namuntlha hinkwaro a va ta va karhi va tsala na mundzuku dyambu hinkwaro a va ta va ri karhi va tsala and hafu leyin'wana hi leyi nga tsaleni halaya a va fanele va tsala la Tzaneen fambangi kahle so mara na sweswi na vuvinyi va tindhawu leti ha va kombela swinene i vana va vona i vumundzuku bya vana va vona loko hi karhi hi rila hi kombela tiholo a va hi tweli vusiwana loko ti nga ri busy ku tlula ku ti-police station ti va ti ri na tiholo musi na tona tintsanano la tona titsongo ku ya hi nhlayo ya vanhu mi vula ku holo leya le Gapane ya le police station ya le Gapane yitsongo yitsongo na yona okay i tintsanana loko mo tsundzuka loko mi yingise tinhlayihlayi loko va karhi va mi byela ku apply vanhu vangani va nga kota ku swi twisisa ku laveka holo yo tanihi kwihi ku endlela ku vanhu lava hinkwavo va kumeka va va hlayisekile mara na vo va lava nga hi nikelela tiholo hambiloko hi nga va vuli hi mavito ya khensa swinene ku va hi pfuni lava hi pfuni na ku ya amahlweni hi xiyimo xo xexo ku ve hikokwalaho ka yini loko swikombelo swi endliwe online ku tsala swi nga endliwi online but swa xiphorisa mi ta swi tekela nhlokweni ku a swi fani na tindzawulo letin'wana hina ku na xiyimo lexi hi lavaka ku vona munhu a helerile a nga tsala online mi kuma ku i na swiphiqo nkarhi wun'wana na vutsoniwa byo karhi a nga disclose nawu loko se ya ku thola mi kuma ku i sungule process leya hinkwayo a ya fika amakumu swi ya vuya la ku mi fike njhani na hina laha a mi nga n'wi vonangi na hi fanele se kwalano hi byarisiwa vutihlamuleri se that's why hi lava ku ta va vona va ta van'wani va ta mi kuma ku va ta va ri vambirhi n'we mi hleketa ku i wun'we so swa ku fana na sweswo phela swi vula ku i mhani na n'wana wo nyika xikombiso ene loko se swiyimo sweswo phela loko se a ya mahlweni a hetelela ku loko mi sungula na mina a mi nga ri voni ku ni pregnant na so that's why mi kuma ku a swi pfumeleriwa loko munhu a tekile a ya nghenela timhaka ta ku ringeta ku lata va phorisa
wa tsala a hlamusela a swi twisisaka kambe loko ku ri ku a nga si tshunxeka a ri muyimani a swi nge koteki ku va a fanele a ya college mara a nga tsala ku endlela ku loko a pasile mimbuyelo leya ya vona yi tshama malembe mambirhi na hina leswi vulaka ku a hi nge lembe leri mi kuma ku pasini a ri muyimani a kuma n'wana endzhaku ka tin'hweti loko se ku fanele ku huma tiposo lembe leri taka swi vula ku i ya sungula kwalaya a nga pasa kona ivi ivi swi ya mahlweni ni khomele ntani ta vuya hi twa rito ra n'wina ro hetisela endzhaku loko hi ta va hi hundzela n'wina a mi kungu a mi tiva ku mi ya ku tsaleni minduku ve ri yimelani ma mi fonela ku sungula loko va nga se mi fonela movha mi rindzile va ta mi fonela ivi mi kota ku vona ku swi yisiwa ku yini mahlweni mi ta kota ku tsala hi ndlela yaleyo kambe ke rikhotso tiko leri hi nga hanyaka ka rona i tiko ro tika swinene i tiko leri ri fambelanaka na timhaka ta vukungundwani van'wana se va nga sungula no chava ku loko swi ze swi yimisiwa swi kutani lako hikuva van'wana va pfuka ku va tsutsumela van'wani haya va tsutsumela leyi loko se va tsutsumerile va ha vitane hina va vitana na van'wana sweswo swa ku taniya se loko xiyimo xi te tani xi nga va xi kha xi tisa xifaniso xo chava xo tika swinene ka lava va ri na ku tsakela na lava va tsakile va ku heyi se swi tikomba ku ri na ku boxeketa miri yini ka vona lava va swi tivaka ku mi tshame mi vitana maviti ya voho a ku na ku cinca va ta vitaniwa mi nga va tshembisa njhani ni lava ku mi va tshembisa hikuva va swi tiva ku tiko leri ra tika records vanhu hinkwavo lava a va ri kona lava a va vitaniwe kusuka kwalomu va nga kona ku va va ta tsala a ku cincangi nchumu swi vula ku hi vona lava hi nga fika hi swi vona ku va ringanerile ku va va ya sungula rendzo leri la ku va fanele va ti ringetela ku va maphorisa se ha va tshembisa hi tlha hi swi garantiya a ku nge cinci nchumu leriya ro na siku leriya loko ri fika leri va nga ta hi nyika rona hambiloko hi nga va kumanga a fonini a vo pfuka va ta va karhi va swi tiva ku va kona aka tilist ta hina a hi nchumu ntsena ko va ku va hi va cheka ku va ha hlayisekile na xa vumbirhi va nga pheniki hi yo mhaka hi kombisini ku a swi le ka vutihlamuleri bya general Mashava tanihi district commissioner swi kwalomu swi nga koho kumbexana a national head office mi ta tsundzuka ku lembe leri i ro sungula ku applyiwa online hi yo mhaka hi kombisile ku swin'wana kambe swa chavisa swiphelo ku mi ku ro sungula record mi ngo vuya mi ku hayi kahle mavito lama ma tila ve ri ku tema mohoxeka a hi swona but mara vo nyika xikombiso xin'wana xa leswi swi nga ku humeleleni vantshwa va hina va nga ku swindleni loko va karhi va apply la a va karhi va vutisiwa ku i na ti-qualifications n'wana a vula ku na driver's license na bachelor in policing loko hi karhi hi verify mi kuma ku o va i lo sungula kahle o va xikolweni wa ha lo registara mara hikuva a ri la ta va na bachelor in policing iva a tsala ku i na bachelor in policing loko se a fanele a ta hi verify i hava swilo sweswo kumbe na license i va a ri hava wo va na lenas se ma n'wi susa ha boheka hi timhaka ta ku leswi a hi langutisele ku a va ri na swona i va nga na swona hi yo mhaka nhlayo ya leyi hi nga yi kuma ya vanhu lava hi nga kuma list ya vona yi kuma a national head office a ku ri vanhu va le henhla swinene mara mo langusa lava nga kona sweswi i vantsongo se va nga chuhi vanhu ku hava nchumu na wun'we lowu fanela ku va va kanakanisa sweswi a va swi tivi ku va ta vitaniwa loko hi tivisa ku xikombiso kumbexani hi ravumune swi vula ku na lava hi nga ta ka hi nga va kuma tifonini loko va swi tiva ka va ri kona namuntlha kumbe va fanele va ta mundzuku a va ti mavito ya vona hi na vona swi hlayisekile nemetrini khensile rikhotso khensile ku dya ku engeta enkombo nongona ku humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a ni famba na Sunduza wa ka Minga kasi studio 2A a ku ri na ncindani Eric Mabasa awara ya mbirhi henhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava na sesi Lilian Hlavangwani andaka sweswo nongona ku dzumba na mina hi rito ra Ike Ngoveni mbana nhleka lonene mi tiphinani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Minga na Lonene FM makomba ndlela